San Francisco. Mekauti Kenda Vatamai. Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vatamai. Mai San Francisco ki Burubura. Sema main gai waseyani.
toka nai tavi sero iarto mai dola tukani kina vikenda nai lawa na Masunga Ministry. And a radio mbulando vata e kavitiko ni lotu le wende ndai ne kawani singa ni vulo January o kenta wakike manina se amatiko mai ne kavini kua se venga na vanoni se amatiko mai kina duindui tiko na vanua duindui na singa duindui tali tunga na ngauna ya da wakavini venaka tiko ni soli tiko na idhengu ni mbula karao ni damai vese mati tali tiko kina e nandua tali na nonde wasini ngona e ne kavi venaka ni lotu le wende ndai nonda wata watango kito venga ravi tiko yani e na tomba lewu San Francisco to toka tu nanraki be kito ya sanango de nangani wakile tiko nanraki mbata ia en so tali na ya sai Amerika wakambutana sai buru tali so ia be kito mandanga Amerika mai na East Coast e wakarita ki tiko mai ni Donaka na lewu ni Uda de Bata na nraki mbata e rawaki la tiko tuku ni tungana ku wakamure tiko na tuku ni nraki ni ngoa na loma ni rua na mbaki sange mbau mai ndua tali ngoa na nraki mbata se na winter me mbau ndua tani wakandua na lewu ni Uda de Bata se na snow e rawaki la mai asana ya tuku ni na kena wawaku e ro ni roto tiko na rua ki na walu na inji na kena na wawaku ni Uda de Bata se na snow e rawaki la tiko mai na tai ni vuruvuro ya se na tai ke Amerika ya mai na East Coast na sana waka New York. Koia, ia ke tō waka vinaka takatiko na nito mai wakila tiko na nraki katakata, e katakata tuna singa, dhila tuna singa, ia e wakila tunga na nraki mbata. Wakadhawa tiko e na webono e so ni seama tiko me kina e na kawini ko ni taka ni senga sote ni katakata, se senga sote ni mbata na nraki, e na webono nduindui e so ni seama tiko me kina e na kawi vinaka ni kua, ndo wakasamataka ndo tuko na indona tawa lengue, se mani wakadhawa tu na ituwa kini nraki, na ituwa kini mbula, na kake de sakatunga ni mindset. Vitalia saramandanga ke tautu na udai tumba, io ke dhila tiko na singa i ke eto na wakila tiko ni dhila tiko na singa. Waka nui ni vinaka tiko yani o sureti ke mni, menda na veitoma ni tiko yani na nonde wa siningo na vata, na kavi vinaka ni lotu le wende ndai ve ke tau Amerika. Singa wakarombu ka tiko ve ke mdau mai viti ke na vea sai vurubura tale so, na taini vurubura ya, waka nui ni vinaka tiko ni nandona mo ni madha vinaka ve ke anda na moni madhango au kilani na rua tiko mbekana nonda bulangi na kawini kua ia unangai wakandei taka tiko yani au sa waka nui ni na taudhoka tiko na veitala noa ni na ndei tiko na veitala noa ka rawa ni na mai rongo i tala noa tiko kina e na kawi vinaka ni lotu le wende ndai na radio mbulando vata San Francisco me kauti ke anda vata tiko mai na muni tokaningo unavuni nda kua via waka mbula tiko yani na sereka taravango vete vitambola yara nimbula vinaka wakalevu na sema tiko mai wanga nandronga ene kavini kua mbula vinaka chone tani wanga sandinde onitaka ni mbula vinaka tiko pakatelanga kina vitani ala Pauline Wainingolo do mbula vinaka
Doyan Robina kana maraman ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Gay way dala tukin ng bata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kitusan ng berata ni baga singilebu. Kitusan ng gali baga kabing ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to ito ni ti, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na taman ni grabe ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Darungo di kinanabi ulutanga bimbi. Kanda unrende na kinabi talonota ki se usay ena matanalebu. Ulutanga di tosa kiliw. May iba yung giti kandaw velabeti. Romodan ni 7 na tinaminiti viti na may Singatu City, 7 na 5 na tinaminiti na may Singamuniti Emerke. Nadamoy kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Romodan dundunga and Radio Bulandova to San Francisco may kauti kanda batamay. JJ's Food Shack. Itigo kaya kina nakakana mga bitim may pakana kokonda. Lobong, benga ni ngay kanido ito na bundi ng dalo sa tabiyok. Nakakana po mga langi may pakana steak pakayalo ka kina coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wala ba din na kanikanakana. Kaya itigo talaga na nonroto specials and ang loman ni mga dawa. Daw tamba na Facebook na doy ni Tiwa yan. Ang pani mandray pay kay nagbunggatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa ni Kinavato. Giritirto sana Kinavito, Saiba Vito, Tolo Dio Tolo, Dundo Limon, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nongu chisu, nongu badua. Dorongo de na vima maniono Kinavito, and a kawni bugululu, we came to California. Wei mamani ruane kavi kina tolu and a single level ni lotilevu wei kemando ibiti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rogode na Radio Bulandova ta San Francisco me kauti kenda vatamai. Radio Bulandova ta me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai waseyani.
Sandina Saroya, ang bolena no mulenga se no nonra lenga ke de sarana we kamu en radio bulando bata mai rongo diti ko anan do moi chali mareau en kabi benaka ni lotu lewe ndenda ni kavani singa ni bula chanueri ba kambula tiko ani we kamnina sange sema bo tiko mai ken ndua tale na nonde wasininga ona ke ba kauni sange sema bo mai sembera tiko ni wasea se ni tali taka mai na page sen nonda bata batango ker tinga ya kera ni ninge wasea tonga ni na nonda to bata batando na share do na like follow us vakatan ka kina en YouTube channel ya na radio bulando vata YouTube lewu talen programa indo bitu ka ni kia na bi programa ke de sara na bi talano ke de sara indo ba kai duritiko en nonda programa ina bi ka bi indo ke lembiu tali tunga yani ken nonda to YouTube channel me rani na bi bukitu rauni ni ken dorongo ada na nomuni ngona ngalala en ka bi ni kwa wa bakarita ka tiko ni ba kanuni tiko ni na bakandita ke mai na nonda bi talano se rona bulangi rua rona mai baketa bitiko bi kanda rona mai talano tiko bi kanda na kawini kua, andua yana sivina vai na tini na miniti, dana rongo da tiko kena na tala noa, waka madhala mai wakarita ke talitunga na kiana mai tau ia tiko na bisinisi, member leta tiko ngā na kiana kau tiko ani waka rawa, waka boleka, we kianta ke de sara na mai tu, and longa niungo na venga rabi mai wakaiduri tu beira na caregivers na nonra mai venga rabi tu beira na itambangase ando lebuendre na nonra bela ko yakiendre na puli kakana sonongo na ndando tu na bononi daka ka nda sando dindi bitu mento mantanga ko to main dona kango sabi kan ya saranga dona kango bisikete sonongo na ndando biangun tim bisikete sarmantanga sen kakana dava ndando dindi bitu kina sama tau tu na kenta to kakana ia na veka bao ia o kila nina ge me vaka madala tiko kina na nonda bulangi di sivina vai na tini na miniti dona kambani vo ka sange mai tau ia tiko ngo and bono libongo California na yadani kambani tiko ana Skytrade International. Skytrade International. Ken na wakamatela lai o saritika mani ni sema tiko ngā mai o tiani 75 na tini na minitin dan na sema saratiko ani kina verto mai Wagga New South Wales na buku ni Vengaravi vera na nonda karsangole ani Australia sala ki Vengaravi tu na programo ni NAC. Koya dan ge mi rongo itala no tiko kina ve tala o kila poliasi tumbulutu ni 75 na tini na miniti. Au yana ve tala no soka na mai lewa na tiko na nonda noke na kabi bina ka ni lutu le wende ndai ni kawani singa ni vula January sema tiko ngā mai ke na ve tuku so na rongo ke na itala no so kanda na mai ve si talitunga kina na kabi ni koa ga me kani lutu tu na ve sere bobo sere makawa kar sa mai wakai tabitu kina na wekanda na nondangone san dona kana lewu ni talendi na totoka ni talendi ka satungo me viti na langa sere na wakatangi ondo wase tiko verto na kitondo vital no kerto na radio tonga sema tiko na radio bulando vata kerto na radio tonga ana bukunre tongona ka rawani mai tau abukina na radio bulando vata na pono lebongo San Francisco na non retu buke na radio tonga ketonge do vital no vakalebu dona ka kito vakandina dina taka ni oira senga soti ni levu na talenti me baka enda vakelas enda reida vera na ngone ni viti weekend to do tani na non do toi vakatangi rendo tali taka mandanga mera rongo dana non do toi vakatangi kena na sere so endo mai vakatangi tiko andi and nonda to bata ngora radio bulando vata orto na tonga na Samoa da sakilavi na katu na nonra matangali sere na vakatangi utiangi do libu talanga ngona na nonra oira na dolanga sere na tonga na Samoa erando langa tatalitunga na sere valange merange langa tatunga na keni langa era baka me salavata tu ke na nonra bula oira yo kenda to dua tani vakandua koia au do mantangana kai umaru taka kina na nungu do venga ravitu ka na visinga ni kila na vakatangi koto me vekanta na marau na vakadengo kemani da loma bimbi tu senta loma odo tu
Daronga tu mantangani bakatanga bakando tukun into nungu tokani ko into no ko undo talita kanandani si na kaundo daka basanongona ya na no bakatanga saranga on saranga ka quando on nga no music o sange tu dake mateni ilo sange musuka tu kia vitalia manda sinindo e radio tu sana musuka sar tu mantanga kia ya vatu ya na bakatanga ko tame weekend na marau no vakadengu ngalala na vakasama koia kau do maru takatu na nungu mai venga ravitikani veke muni and a vea kavi and a radio mbula vata San Francisco. Waka mbula tikani vi semi indriso, ni mbula vinaka, wakatala kina vi Daniela Pauline Wainingolo, vinaka wakaliva na sema tiku mai e kavi ni kua kina vea kavi, sengatala ni ngula davi tikina o Chone Tani Wanga, ni mbula vinaka tevi tambola yara, sema sartiku mai nanronga, rewanga nanronga, iar to bakari takatiku mai nonda, nindu na kana kata ni singa, ravakila tiku mai viti, wakanuni vinaka tiko, ni lebu tiko na ngunu wai, vatava tiko na mango, senga beka na mango, e bakiung ko, ndu atal no takatiku mai na vula sau tiki robital no tingi tu no ko senga sartunga na mango e bakiung ko. Ia savatu anda savakandina takatiunga na kena saviso tiko na nraki viso tiko na mbulai. Mbula vinaka Leah Hodges, wakanuni vinaka tiko yani, vinaka mai kanaika. Isa, totoka. Dua tani na kana nika mai mulia. Au wakasama takasartonga ngo e dua tani e kamida senga ni toto vata tali ke na ika ando mai kania tungo e. Dau mula vinaka na venga ravi tiko mai kokomo waka nuni vinaka tiko yani vikim do e na buku ni venga ravi waka idhuri tiko mai asanangori waka mbula tali tunga yani vikim do ke sara na marama do venga ravi tiko ngori e na vibono ni venga ravi so e na Marin County, Sonoma County wakatala kina vikim do mai Sacramento, kimundo mai San Jose, ni mbula vinaka.
sengan dina ni kara rawan na daka waka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tuna senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kanda o Dren na tu beto seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voliboli. Rawa sara, we tartar ngayani na taliboni diwan dua ono toluva diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni voliboli, ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 Toluva Diwa ono Saivarua. Erto ngarap talangan kena lewa suburi ani nanomu yaya. Maina nondro to stoa kena nomu mate kato. Ngau na lewa ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dabu menda baka talau taka bosing lewu taka sa baka kapitan. Neka kuni lo malenga. Sa tipin dono munua erau ni boka dingo ikimunyo. Waya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na vei matanggali kaka na jugina. Mebaka na karitua, waraisi, na lobo, palusami na buwaka, na kaiwa soso, na dalo, na toa, na kukonda, bayangani ka ng gamure. Nakaka na buwa malang, mebaka na steak, gay wakay loka, tabiyo ka na kuslo, surua, o tatni. Kailangan ko pata na kaya na pie, ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erau sarang ano direct message virtual, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo duon limono, se, ang wali sarang ali tumiko may nanomota e na dio maluma Billy Street, o ya e Santa Rosa, California. Erau talang ani ritulik dilibata kayo na nagkemo katalawa sing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibalilo tinapuko ni oso pakadadaka. Sendrakin-rakitan beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magimay kina programo warotaki, may veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Ruwag na bimamanion na kabinibuko lulubay Kemundoy, California, bimamaninduwa na singilewo ni Lotulewo, way Kemundoy Viti, and a radio bulando wata San Francisco, may kauti kanda watamay. Radio Bulando Vata, Mekauti Kenda Vatamai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseya.
Ongo na rongo may wala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. Pida ngā nei tukutuku i adhara tiku mai, na nonde wasininga o na ni rongo mai wale ni Songo, e nei kawi vinaka ni kua, matainga ni tukutuku, mai veretona Laloma Club, esure te raramba tiko, veretona Laloma Club, ki nandua na Cover Barrel, e na wakaidhuri tiko, e na wakaroa i saranga ngo, nei ka ono ni singa ni wulo January. Wakaroa i ngo, nei ka ono ni singa ni wulo January, ngo vesure te raramba tui ani, ve kiamni ke te sarana tiko mai na East Bay, i California, wakatanga kina ve kenda tau, e na North, South, Sacramento, kena bebo na vole kata. Venga na vanua, e rao ni o ni rongoda kena nei tukutuku ngo, ni na numani na o ni na ngandi e sombutiko mai na mua ni madhango, andala ke sote ani kena Cover Bar, na Pacifica Island Cover Bar mai Hayward, e na Rua Vava Vitu Lima, Mission Boulevard, Hayward. E na buku ni sasanga ni Cover Barrel ngo, $3.50 na dhuru-dhuru, $10 na roti kari. $10 na roti kari, $3.50 na dhuru-dhuru, non reto sasanga tiko na Laloma Club, me reto na veito koni bebuke, veira na ngone buli mai mba e na waka-wakarau ke na teke buni buli ni mba ki ngo. Ve kiam ni na senga tiko ni sekilana, ngona dhawe teko butali kina na buli, wakambote ana matai ni madhao ni February mbeka sana teko butiko kina na buli mai viti, na kena tiki ni singa, sambi utali tonga ene na nondoto bata-bata, na radio bulando bata na tiki ni singa ni matai ni wasi ni buli ka rua ka tolu wakatalanga kina na ngauna ni sereki. Ia gona non reto sasanga tiko na Laloma Club, me reto na vebu ke tiko yani e na waka rau ke na teke buni buli beira na ngone mai mba. Ka ruanga ni tukutuku e adharau tiko mai weekenda, e na kawi vinaka ni kua, lotu lewu nai ka wani singa ni wula January, ngo e ndua tiko ngana veisureti raramba, ve kiamuni ke vesara na wuli oti, Kemani na buli o tia na korni buli na Latter Day Saints College, then Fiji LDS School Alumni California Chapter. Vesure te raramba tiko ngo ki na ndua na nonda mbose, matai tali tungani nonda sota, kana wakaidhuri tiko na wakarambuka na ikarusanga bulu ka ono ni singa. Ni bulongo na bula January, na wakaidhuri tiko, na nonretu i tiko na saumbuli na yau, e ana vitu, diwan dua vitu, 43rd Avenue, Vitundua, Vitu, 7917 43rd Avenue, Sacramento. Teka butiko na Vitu na Kaloko, weti na wakaekavi, sanangai ndua na nonda mbose. Ngoi sange matai tiko ni nonda sota, e na bukunga ni waka rau ki na nonda reunion level, LDS school reunion level. Kena waka matai lalai, ningai sema tunga mai kena radio mbulando vata, ni sasanga talanga, nana maki tiko ni dana laki sota, ni kina waka leo level. Fiji LDS School Alumni California Chapter, matai di nonda sota na wakaidhuri tiko na wakarambuka na ikarusanga bulu ka ono ni singa, ni wula January, and nonreto i tiko na saumbuli na yau, matabu wali na saumbuli na yau, and 7917 43rd Avenue, Sacramento, teka butiko na Vitu na Kaloko na kavi, o wakambauta na ia wakarambuka na ikarusanga bulu ka ono ni singa. Sama tinga mai kina radio mbulando bata na kena i tukutuku matai lalai. Songa dhavando lewena tiko, sendo sengai na vuda tiko me na tau ia vutaki, venga na vano ni sama tiko me kina, venga na vano ni rongoda tiko kina na nonda ngauna vatongoa na radio mbulando vata, raunio ni vakota mai na i tukutuku ni namundu sasanga dhavanga, namundu i songo beka ni vuli oti, sen namundu i songo beka na koro, na matangali, na tikina, na songo ni asana beka, sen songo ni lotu, akila ni tu na nonda i tuba member leta na vikaso e na ngarawa tiko yani e na mbaki vowango na lotu dhako vata se na soli se na mbose se dhabanga ni wako tamai na keni tukutuku roni na mai kadhi waki wale tiko yani e na nonde wasininga o na ni rongo mai wale ni songo do me rongo di tiko yani na radio mbulando vata San Francisco ni wako tanga mai kina nonda kina messenger e na radio mbulando vata rao talanganyo ni vitartaranga mai viau o na vuninda kua e na messenger se ni rao talangani vitartarani vitale mata kimbau tiko talangana messenger vikimnina rau beka moni taliboni sena text mai na taliboni vaseva walu vandua tolu walu lima vaseva walu vandua tolu walu lima.
Ongo na rongo may wala ni Songo and a radio Bulando Vata San Francisco. Mekauti kanda vatamai. Tamaniti kuna dawa karongo sere ni samai votongo e vana miniti me vana kaloko hene kavi vina ka ni lutu le wende ndai ne ka vani singa ni vulo Januari na nama kitinga mai na ndona ngona leka ngonda na sema tiko ni kina ke na ndona wekanda na vukunga ni business sama ito ya tiko en vanole vongo California en non sanga tiko merto na vivuke ve ira na venga rabitu en ve vono ni venga rabisos en caregiving vakatelinga kina na kena rawa ni vaka utalinga na ya raunin artuna litalade anin na kenta kakana ngona vakabi na Fiji pack na evani non reto na kouta tiko ani na kakana se mani kakana davanga ni vea watataka o ni na vena kata me na kausare ani ve kimni bono ni dakadaka se vale o bambota ni o titalanga reto na tiko talanga na non reto tambana ni vakau ya ki viti na kena matela lai ni se matiko nga mai kero na mai se matiko ani kero na mai betal no tiko ni kina ni sibi toka na va e na tini na miniti na kavini kua and Radio Bulandu Vata San Francisco. Sera kataraba no bakambula tiko ni kina vinau pa sipa nene levu ni bula vinaka se masar tiko mai na o rau ke Rua o noa ke David and Marin County don bula vinaka bakalevu na se tiko mai na kavini kua wakatanga kina vi laitia toka lauvere ni bula vinaka a kesa matalamba vinaka bakalevu na se tiko mai Koronumbu House mai mba unitaka ni don bula vinaka tiko bu vinaka tiko na mbaki vo wakatelanga kina ve sista chutati la veti Bula vinaka Butch, Happy New Year, waka nuni vinaka tukani vi kimundo. Seng talanga ningula davi tikina o kimundo ke sara na sema tikongori mai na Wagga New South Wales, mai Australia. Bula vinaka turangayanu la veti mbali suba. Waka nuni vinaka tukani vi kimundo, waka talanga kina vi siteri marama, mai American Samoa, isa ndo bula vinaka, wada batu na nraki. Mai sanangori o nitaka ni totoka tu na nraki, o nitaka talanga ni teko bu vinaka na mbaki ungovi kimundo. Happy New Year, Anna Rose. Nitaka ni bula vinaka tiko, tawaki vinaka na yambaki voongo, bakatan la kina vi semi indriso, vinaka bakalevu na sema tiko mai ke kamdo ke sara na sema tiko ngori, mai na Kokomo Private Island Resort, mai kandabu, wakanduni vinaka tiko andi na kimundo basing levu ikan beka sena kokonda, wakambula talitinga yani vitani ala Pauline Wainingola, di bula vinaka. Laitia toka lauver, vinaka bakalevu na sema tiko mai na kavini kua, wakambula talitunga vi Junior Ravula. Salalama talitunga vi kiumuni, vinaka na sema tiko mai ne kavini kua, wakambula talitunga vi kiumuni kia na vako lori tiko, pengana vanua ni vako lori tukina na singi levu, na kavi na mbongi levu ni kua, ni mbula vinaka. Go ahead on, break them off with a little pre-music and remix. Vibes, baby.
vibes, baby. Emang di koseni
Damu kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Darungo di kinanabi ulu tanga bimbi. Kanda unrende na kanabi talonota ki se usay ena matanalevu. Ulu tanga ni toso kiliu. May boyong giti kan daw velabeti. Romodan ni 7 na 2 miniti biti na may Singatu City, 7 na 5 na 10 miniti na may Singamuniti Emerke. Na damu kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Romodan dundunga and Radio Bulandova to San Francisco may kauti kanda batamay. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sila katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Kursan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pampakaw. Ngay way dala tukin ng bata. Koe serengan kori. Sono ngono santa binakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singalebu, kito sa nang gali baga kabingaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw buka singalebu siya buka kabi, baraw tayo ito buka manggo sanggay totoka na buno ni kana. May namenda to with unity, kanay buka singalebu siya buka kabi, may baka na buka sekera, na sui, ikataruteke, roro buka lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. JJ's Food Shack. Itigo kina nakakana mga biti may bakana kokonda. Lobong, benga ni ngay kanido ito na bundi ng dalo sa tabioka. Nakakana po mga langi may bakana steak, makayalo ka kina coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wadha badina na kanikanakana. Kaya itigo talaga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook na doy ni tiwa yan. Bani manray pay kay na bugatali. Gawin na JJ's Food Shack. Diwali mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talaga nito dili mo yung may Santa Rosa, may yato sa rani kinavato. Giritirito sana kinavito sa mabitu tolo dio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram ka nang wala ni kibal nilo, tinapuko ni oso-oso pakadada ka? Sendrak-drakitan ba ka na itos-tos nimbula? Kuha nilenga sinuing gawa-gawa. Nanamagi-may kinaprokramu warotaki. May verataw na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungo na bima manyon na kabini buko lulu bay Kemundo e California. Bima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemundo e Viti. And a radio bulando vata San Francisco. May kauti kanda vata mai. Ano radio bulando vata sa may sivitong na vai na tinikaruan na miniti ya awat ko na tiko nianin dan na may sema tiko kay na andona wekanda na buku ni bisinisi sa may tau ya burau tiko i California na Skytrade International ya ninda se warra ki ko toka tomani tok mandangana nonda wakarongo sere na kavini kua kay na beulu tangai so bakaso kumuna tu may ngo menda may vimbulango ditu ani kina andona ka ko kilani wasa tale tongani na bula sa otio ya na kena sa may kuniti ko nito sa takiti ko na wili nito bi mate go na COVID-19 bakatan la kina na influenza kina ndon na mate na tukuni na mate go e kabakai na tobi ko na bakila ni na leka na nomuidengo na ndrendre na nomudengo na bubu e be bakatunga na ngurongo adatiko baka samatake go e be bakatunga na mate taka ninda kila na mate taka salabata tuke na bata bakambibi na bonongo be kito e sanango e sandona kana liliwa kito bakela tiko ia sabato ngone ana kene bakarau ngone tiko nraki bata tiko ngo na mate tolungo na COVID-19 na influenza kabakatan kina na mate ngo na RSV na dana tiko na RSV ka tukuni tiko mai na sana na East Coast na East Coast ya na sana mai New York sana mai bao ya esa waluna state ersa na bibal nimbula kede na bibal nimbula se na go na public hospitals senga ni private hospital na public hospital na valimbula lelevu so ersa wangangado takatalitiko na kena baka muri na lawa ni baka na daratiko na umbini mata merandaratiko na umbini mata se na masking ko ya sa wangangado takatalitiko na waluna state mai na East Coast
na bebal bula kede sara. Ya, bakarita ka tiko yana kena sato sa daki tiko na wili ni tobi mati ngona COVID-19 na RSV bakatel nga kina na influenza. Ko ya rebe bakan reti tiko kina na bakalisi mai na tambana ni bula mendala ko ya nindala ki dula ke bakai sembera tiko niko dula na dula ni tatarovi bakan bimbi tiko na influenza sena flu ko ya ndando dula tiko kina na flu shot ke bakai sembera niko dula ngono bina kongo mo na lako yani laki dula rau tu langana sona elebu na Walgreens asang na CVS na CVS na Walmart na Costco na bibo no baira ni kule dula kina se ola ngani nandona palimbula bole ka kina tuko na ngani ko binakata mo dula na dula ni na flu shots and COVID-19 baleta ni saba kararau ta kitu nangonongo baka bimbi kento tu mandangai California kona itu kutuku rongo binako ya use tukani na matai ni singa ni nanda mai bese matitiko ni ambaki ngoron dolu rusang vulkabao ya nakena samai baka donui menda lore ke baka puni wai rauni ko lako annually lore baka puni wai kasenga ni na ngandre kina na nomo insurance raw kene balambalea ni kenda kede se baka pepa se senga that you do qualify for Medicare kona Medicare ya baka tu na insurance ni matanitu kasulia na matanitu baka bimbitiko and state ngo California ya na lawa ka koroni tu kona kina senga na ulumbale dena binaka mitu sana la kumatangan tu daka kenda tu yani tu lidula senga sartungan indona kena lenga kenda kila kede mai biti nda senga kalalai mai wirna lubenda ya indona ka indo lava ki sarangaya menda dula rau ni mera mandangan inda kutira ni buli senda mera serangi sudunga sati kebu na nonra dula tiko na idula ni tataro bina buku ni mati so kasala kumai na yambaki sanga bulu sauti ya kongonea menda kaku ni rervaka na idula se tumbeka na nuingau kino sobi kianda au beba kongeti ndala kani ndala kidula senga sartunga ni dona kena langa ya nitukuna tingo na idula ni tatarobi ni COVID-19 sen flu shot sen na RSV au bia wakamatata takatalingani ni rawase talitunga main na dauni ira na wakilisilesi na tambana ni bula ni kebakai sa tiko rawa na mate se underlying conditions ke sa tiko rawa na mate onga idula ya esenga ni kene mbale ya ni na senga ni rawa ni kotobi mate se na senga ni rawa ni na wakalenga iko na padai so na iko na dula rawa ni ko na duri balimbula ya na senga sotini on na wakila na bimbi ni mate ke baka iko dula na dula ni tatarobe ko ngaya au ni taka ni rawa ni na baka sama taka toka baka bimbi dan kaku ni baka wali taka baka bimbi ni da sarungo da tiko ke baka ndando baka mureti ko na itukutuku na nonda banua na banua libongo Amerika na ngonongo sa walu na state sa baka ganga tota kitali tiko kina na kenandara maki na umbi ni mata na bibal ni bula ke sara sen masking mandate sa tiko butali tiko ya ko ya sembernia mai bekenda to California ya ndona ka turu ni na kavo ya menda to tango maki kenda to tikina to sa samba tiko kino ya me to lako ya ni to lidula sona panua ke bakai ko lako kina saroni kon dar sartu matangana mask ke bakai ko riba bitaka se baki lama danga ni sabia bia ambada toka sabia baki lava kalilai nambada ya ndona kavina karoni tona da kabatiko bakatelenga kina na nonda kila lista lena basics o tugona tiga na me bakana bulu-bulu. Nonda bulu-bulu wasama kawabo kitu na hand sanitizer na vikava ya rani na bukea na nonda tiko mbula-mbula kanda sasamba tiko mai na kena rani na bito bina mati liliwi sora sarni na bakalengana nonda mbula. Sibitongo na vai na tinika dio na miniti vakanuni binaka tiko yani sevinga na bano ni sema tiko mikina na kavini kua ni taka ni oni mbula-mbula binaka tiko ni taka talanga ni tiko bu binaka na mbaki vongo ronondo luru sang vulkava and senge ya dapat yung minggo na matay ni madhawa ka sa okilani wakanga kila
Dorong ngona bala usawa tianda maruta kena na sing ni suta kena vakatawasi ena kena samba di tosta li tunggona bula ena vi singa vaka nuni vinaka iyo ko ngaya ke vaka mi tosti kona bula ndakila ninda sa toso tiko i liu sona kai sanda vaka vinaka taka tiko ya sa koe tiko sandu tiko na toso bula vinaka laitia toka lau ver vinaka vaka levu na sema tiko mai na kavini kua vakatelanga kena vi Anna Rose Hoyt Happy New Year vaka nuni vinaka tiko yani mbui chuta tia veti vaka nuni vinaka talitunga ni Vikim Dobuch ke nau pasi panene levu dombula vinaka vaka nuni vinaka talitunga ni Viraunan Rua ve David ke Noah and Marin County sanga talani ngula davtiki na kimundrau na Marama Rua and Bay Cruises Sena City Cruises bula vinaka di lady di ke nei la chileta na Wangaliva. Mai una tu
Francisco, Mekauti Kenda Vatamai.
Sianga ningai mai tiki bunga vi rauna turang ambale ruongo na bewe kanike na bewe ledi ninra wa turang yeme bakata ki James Doughty rau sama ni maingele rua talengakin Nama kamay na toso ningaw na kay City Veni Raturla. Siba na tinikaruan na 10 miniti e viti na may singlo tulebu. Siba na ba na 10 miniti may yamarika na may singa pukilulu. Toso ningaw na vito koniki na Divine Group of Companies. Rongoda and a Radio Bulandova ta San Francisco may Kauti Kanda Vatamay. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Kuarsan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tukin ng bata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu. Kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu sa bugay kabi, e baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to ito niti, kanay baga singalebu sa bugay kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na taman ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendran beka nang wala ni kibalilo tino buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrakin-drakitan beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. May verataw na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwa na bima manion na kabini bugululu bay Kemundo e California. Bima manindu na singilebu ni lotulebu bay Kemundo e Viti. And a radio bulando wata San Francisco. May kauti kanta vatamay. JJ's Food Shack. Etigo kina nakakana baga biti mebakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani ito na bundi ng dalos sa tabioka. Nakakana baga malangi mebakana steak bakayalo ka kina coleslaw. Wee! Nakarito sa wada badina na kani kanakana. Kaya itigo talaga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook na doy ni tiwa yan. Bani manray pay kay na bungatale. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Girit-rito sana kinavito sa mabito tolo vio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Irto senga tiko ni ado mai na bulangi kanda nanama ki tiko verto na Skytrade International. Au saba kanuni tiko ni irto rauni na siya matunga mai na dorango na leka-leka ngo ya 75 and tini na miniti da sana siya masar tiko ni kina verto mai Australia and buku ni benga rabi kawakai duri tiko kina kila ni lewu sara beira na turanga na marama mai viti rasa ngoli tiko ya ni na buku ni benga rabi sana porokaramu na nek rasa leki daka tiko kina mai Australia rawi na kiti kina nambula ya na kena i tala noan dan ngai sema tiko ni kina be tala polia si tambulutu o ya ni 75 and tini na miniti ko sureti ke mni mo ni sema tiko ngamai kena radio bulando vata benga na bono ni sema tiko me kena ke baka ndo tu so ni tala noa o ni bena kata menda mai rongo ada tu nda mai bewa se ta tu mai bulango di tikino ira nando sema tu mai na leoni matubu vale ni radio bulando vata ninge vetar ngamai gona nonda to wata kani bewa se tu ka ndona kai tali tu kina go ni rauni nda mai vese mati tu na vese burubura kanta sama itu kina vonga vi kanta sana nda mai tu bango Amerika mai Australia New Zealandi England Canada na vese burubura tali so nda sa laki baka tigo kina so nda ngolenga baka ngande so nda sa ngole saranga mai baka mata bubale kanta samai tiko kina e meta samai baka tiko tunde tiko kina ndon langana kai Amerika da kalonga ta kina baka lebu mai viti ni lebu sarawata tiko mai na green card e nangonongo sarara na non baka lefu mu na green card ka lebu na mata bubale rasangole sartinga mai baka mata bubale and
kena rao tiko na green card ia au waka samataka na nungu senge iadho mai Amerika ia ndona ka na kila na waka na nanu ndona ka na waka na nanu enda wakilai na ngono ia ia kila beke mnina senge ngoli bo tiko mai ni na rere wakila tali tiko benga ia o wakambota ni na senga soti ni waka na nanu anda wakila na se manda mai baleta na ngono ia asen rendre kina na vitartara rendre na senga mandanga ni rao ni da vitala no tu vangome da virai tu na taliboni na video call o tianga do sau lewu tu na isau ni giri da gay bangara phone card rendre o tiama da gay bangara taliboni a senga talitunga se senga kina na cell phone na ngono koe sa rawa tu na vitala noa na vitartara a koe au senga ni vambota ni na tarambi saratiko kina na wakana nanu viti se na vera na nonda matapu bali ia ndo talanga kai roni nda waka vinuvina ka tiko kina ka vambota ni bukia talanga waka levu na mbula ni veitala tala ia na nonda ndo mai vese matitu and social media vango na nonda tu bata ngo na Radio Mbula ndo vata San Francisco na Facebook kena ve bata tali so and do mai vese matitu kina ia tiko nga na social media kena technology na kena sa tos tiko na mbula na ngonongo tos tiko na kilaka na mona liba na kena sa wakanga taki wakalebu na mona liba ndo na katalanga e tumbu daki tiko kino ia na mbutako rau sara tiko na mbutako au sando wase tiko ani wakalebu ia wiketo ia sanango California lebu talitunga na mbutako ngo na mbutako sara mandanga merelak sara ni rambutako na vez to lelewe so na kena lenga ngonea na kena sa lewu na mbutako sara songo sara mantanga kena lewu na sto rongo lewu so na sto lelewu era sa songo baleta ngona ni rasa rere wakatu na mbutako endo mai daka gair na mbutako tiko ngonongo senga ni rambutako lenga merlanga ni rakutani ya sara lewu talanga ver sara wakanda kaitu lakani na mbutako na sarau saranga ni ra wakamatira na thaka tika na lomani stoa mera ni rau kina ngua na mbutako alenga ia wati nga tiko nga ni talano ni mbutako waka samataka sar na mbongi o waka mureti ko na news angay kada mboti saranga no gondrendre ni waka samataka ni rongo na keni talano ando na turanga ngo kila ni David tal nota kana butako senga itu nonda vakasama mendo butako tu ento na wanga vuka sange tu koni tungone ani ndua na poilate butako da mo na wanga vuka ngo mai Las Vegas ge vuka mai California butako tu koni ngone he stole a plane sambu saroni taka tiki ano wakatanga dengan ni butako satu sa mai sombu kele na wanga buka sanga indro ko ya na matanggali butako sa vakatu nonda burbura butako i California butako da mo ko na wanga buka mai Las Vegas i California wakada batiko mai na vese burbura soni sama tiko mai kina na kavini koa wakambula tiko ani vikimuni suret kimuni ni sama tiko mai 7:05 na tini na meniti dan rongo tiko kina non ritoi tala noa mai Australia. Bole vinaka leitia toka lovera ki kimuni ke sarna sama tiko mai na kavini koa bole vinaka Anna Rose Hoyt sista Tiu wakatanga kina ve nau pasipa nene levu ke kimuni ke sara na rere sama tiko mai ka usenga ni reda tiko na dhamuni o wakambula talitinga ni ve kimuni ene kavi vinaka ni kua wakambula talitinga ve kimuni na venga ravi tiko ene ve valni mbula so ve vano ni mbokumbuka o ni andra tiko kina na stesen ni o visa ene ve vano so ni sama tiko kina mai na ve se wurabura dhavanga o ni sama tiko mai kina gome na nomuni tiko. Talanoa ni Seni Lili mai vertona RFMF Dance Band and Radio Mbula ndo vata San Francisco. Taruh
Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gorsan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pampakaw. Ngay way dala tukin ng bata. Koe serengan kori. Sono ngono santa binakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini baga singalebu. Kita sana gali baga kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu sa baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singalebu sa baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dawoy kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Darungo di kinanabi hulu tanga bimbi. Kanda unrende na kinabi talonota ki se usay ena matanalebu. Ulu tanga di tosa kiliw. May ibang giti kan daw velabeti. Romodan ni 7 na 10 miniti viti na may Singatu City, 7 na 5 na 10 miniti na may Singamuniti Emerke. Nadawoy kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Romodan dundunga and Radio Bulondova to San Francisco may kauti kanda batamay. JJ's Food Shack. Itigo kina nakakana boga bitki me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani ito na bundi ng dalo sa tapioca. Nakakana boga langi me bakana steak baka loka kina coleslaw. Woo-wee! Nakaritoa sa wadha badina na kani kanakana. Kaya itigo talaga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Bani mandray pay kay na bugatale. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kinavato. Giritirito sana kinavito sa ibabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibalilo tero buko ni oso-oso pakadada ka. Sendrakin kita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-may kina programo warotaki. May verataw na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungod na bima manyon na kabini buko lulu bay Kemundo ay California. Bima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemundo ay Viti. And a radio bulando vata San Francisco. May kauti kanda vata mai. Ongo na Radio Bulando Vata San Francisco. May kauti kanda vata mai.
Ada radio bulan do vata mai vertona bola ke naturumbo ya na kabibinaka ni lotule wende dai ne kavani singa. Ne bolo January wakadava tiko na kena teko bu na mbakyongo teko bu binaka tiko mbeka se senga ya ausa wakanui ni tiko ya ni na teko bu binaka ni a teko bu binaka ni na tosa binaka sanda waka na mata tali tiko ni ngo na kena leke dava na mataini madhawa ni mbakyongo ronondolu ruasanga bulu kawai se dava ngai nomini tuba tiko anu taka ni na tiki tiko ni nomini tuba na nondandau mai be se mati tiko and be kabi ni moni tiki na Bakarombuka and radio Bulando Vata San Francisco. So mbeka resembera tiko ni kila ni tiko endo na nondato vata vatango ni ndoto dua tiko na matubu vale ker tunga keronyo ninge wasia toka yani na nondato vata doto kana share ndo na like ngai murike to tiko mai dabe muri tiko yani dabe tui me baka endo tiko ni tiko watisoni tui baka society baka nuni vinaka talitunga yani ia ndo talangana ka au ngandreva me ona vewa kongeti kena, vewa kasalata ki talitunga kena wakambimbi, ve kenda tau na samai tikongo Amerika. Toki lani lewu era samai, ni sono we kanda samai kadhi because tiko na non-rambula, so era saya dhoba tiko mbek ngani na embaki, karau ninda kaya ni kilasa na sake na ngaunai, ya so sembera ni rauninda kai ni sembera ni kena ngauna kasame kadhivi ko sotuna non rambula au kelani o kenda kedhe ndambula boli tuena boroborongo e tu talangana non de tuba na beka enda sasanga takatu e senga ni tuena non da bakasama rauni kaya ni bungo bekenda e senga beka ni tuna non da bakasama ni nandona singa enda sana kadhivi ndona singa sana dhava na toso sena i lako ndo tu lako tiko kinangoa ni tiko na kena i dhava so ndo vital no ke ira ka ndo reda tuna non rambula ndo batia na nungu ndo lama taru taka senga ni madali rungo e tiko na non bakasama ni tiko na i dhava ni mbulongo se senga ya obia be baka ungeti tiko yani se mani wakadhawa na ituwa kini wakasama wakadhawa tiko mbeka na nonda ituwa me na tiki talitunga ni nomani ituwa na kena woli wakarautu endua na nomani life insurance policy. Lebutu na kena be matangali na life insurance policy ya na kena ka okilani bunga ersa kilani o benga rabitu kena ia be kio menina senga tiko ni se kila go endo talangana tambana o benga rabitu kena na life insurance wakatamba kindua kena nonda waka rau kena ngauna sena singa sana kadhibi kena na nonda mbula waka wawalangi na kena itukutuku ni tiko ya na final expense coverage sena funeral funding kilani sombeka na watu anon rabakasama nito waka mana tumbeka na mate ia the reality is, ni nandona singa, e tōna e dhoba ke deani, whether we like it or not. Ke waka i ndona ka, e roni tōna wakande takatiko, e na nonda tui tostoso e na vi singa, o ya ni nandona singa na la ke dhawa ke nai, ko ngonea, ondo we wakongeti ke na wakalebu, ke waka e sembera ni ndua, na nomini life insurance policy, me ndua. Se o ni lama rua tiko mbeka, ni senga ni se wakande takatiko, e na vinaka, kau nui taka, ni o ni nandau se amatiko mai na radio Bulando Vata, sa rawa ni o na buke kiumini tiko ni kena, e na nomini ve wakande taki tiko, kena puni alumini mendua na nomini life insurance policy, wakambimbi ke wakaina mai tiko, e na wanua le bungo be kenda tau, tau sa alaka mai tau mai tu, tau ndua sartunga, se tau mai tunga avat kere na weka, ka rauninda kai ni ke wakaina maniava indona lenga, o dhe tale tōna numatiko, me na mai onga, e na kena ngaravi na nanda tōanga. Ondo kai ni o kenda nda lako ke mai, nda soma ke ngā mai non devondo, da sasanga teki kenda ke mai, ko ngonea it's not fair, me nda mai tiko, da gai senga ni wakarau takatu e ndona ka, me mbale te kenda, ke wakaisa na mani
yado na singan ta sana kadhibi koso kinai semberan bekan itu lista libiti itu samai kadhibi koso na nonda tombula na benaka mendua tiko na life insurance policy ya na company ko benga rabiti kinango indua na company ko kelani ronyukai ni samba uasi bindua na nonda to benga rabi dona kene vakarita kingo na buna ko tukuna tukani kinango ambaleta ni mai lenga dona turanga na mother sauti lako mena keni tukutuku ni sa mai lenga ia gele lenga tiko mai viti mai asa tiko boli merika o tianga lako na vida na bula sauti sa ngole ni kini viti na tuba tiko se na naki beka me lako nga bakali lai me no timbenga vida na bula me listale mai merika io nge mani senga ni vakakina sa ya koso na nona beka divi na tamanda bakaloma langi mai lenga tiko mai viti na mother sauti sa tiko rawa indona nona insurance policy o tia onge mani nangono sarungo da kina arto senga ni bitar tarmai no matapu bale e usarungo da nga ko kilani andua tiko na nona policy o maningir sara virto na valni ni to valni bola me taronga se saba kada tiko mbeka na nona policy ni samai lenga arto nge tuku ni me biao isa samai dengu to na nona susomi samai lapse na keni tuku ni ya bikom ni na senga tiko ni sekila na term na insurance term ni samai lapse ya kene balbale ya samai dengu na nona musu samai dengu koso tu na nona musu ka samai lapse kina se samai uti na nona policy na nona coverage ya Abakami wasa singe matiko mai ni asa lapse na nona susomi nona coverage baleta ni sa vida toka na bula na nona ngole ani. Ya otinga vida na ya warto sabi tar tale mai na nito bali bola arto sange baka arto email mai tuko ni mai meungiri ani ni sarto nge redbenaka na nona policy ndina ni asa lapse ia tiko na nona cash value ka soma tiko kina na premium. Apakanga taki tiko na cash value ya li somi tiko kina na nona premium se na nona somi ana bebula. Wotia gai ertot ko na mai meu betar tarayani baleta ni se tiko ngana nona policy. Au gai ngiri ana mataka ni kua sangke baka madala tiki me biau. Oi mandanga baka tiki au ukuran bui takatali. Baleta ni ongo sengi matay ni kisi me vango. Me sa lapse o tia sangai mai vida na bula tu na kena senga tu ni somi i angai bakanga takitiko na nona cash value me soma na nona policy artongi tuko na mai ngo na lewa ni lavo e bo tiko biko e ngo ka unge baka samatanga ngo taka manda ngo i betale na kamba ni e rao ni kona li kunia kina na matangali coverage va ngo au roni kai senga talindo na kamba ni baleta ni e o samba u daka toka mai na vida tali na kambani so ka o sakila toka kin na vida na kame baleta na life insurance policy wakambimbi tiko ngoi Amerika o te asange tuku ni orto tuku na mai via orto na lewa ni lavo itiko membaleta na nona policy ka rao ni taura na nona leo ni vale e lewa dhake mai na nona coverage ka abaka leo fomu kino kwa se avolia e nangona avolia kina na nona coverage gai do tali na kai tali kina bia na nungu vi tal no kirto e na mataka ni kua ni na ngona e dhakava kina koe na nona policy ngona ki roma e dhakava kina nona policy e sa bimbi toka na mate sa tobi mate tiko mai sa bimbi na mate kini mbale sa dua tani tali na vakatangin tengende ni coverage e soli waka vakatoka i tiko na modified coverage ngo tiko ngai so na mate ka sa rauni na tuko nikina ni iko sa modified coverage kini mbale iksa kisimbimbi toka se high risk na kena tuko ni babalangi na insurance high risk kini mbale kebaka yado na lenga na mataini ambaki e na somi kede e na soli lesunga na ilavo kede roa soma mai kena policy kena tini na pasende ke baka yado na lenga na mataini ambaki ke baka yado na lenga na karua ni ambaki e na somi kede somi lesu tale virau na ilavo kede a soma mai kena policy kena rua sanga bulu na pasende obia wakamatata takamandangoi
Wakasamata niko li wakaduri lawa nambange. Wakaduri lawa nambange, ena senga wakandua niko na rau ni na tora, tini na pasende, si rosanga bulu na pasende, na nomo interest. Ona kalunga take wakain dua na pasende, ena soli mai na nomo interest, ya ke wakai ko wakaduri lawa tu. Yeah. Baleta na wuna wase tuka ni kinango ni lewe rando kaya. Oi senga, vinakatak nga me uli wakaduri lawa nga anggur, ke wakai senga ni rau anggur, vinakatak vea mo limbi bitanga na nungu ilawa nambange. O wakadala ikimunia na tikino ya baleta ngona ya. Ke waka Kongo, sana soli lios taleni biko ni lawa ke viko solia mai, ke na tini na pasende, ya ke waka yada na lenga na matay ambaki, ke waka yada na lenga na karua ambaki, tora ke tal ni lawa, that you paid into the policy ke na rua sangapulu na pasende. Yeah. Ke waka, e sa oti rua na ambaki nga yada na lenga, then you get the full coverage. Na coverage ngai ko apoli ango, au waka madala takatuka ni na kisi na nona kisi na turanga ngo baleta ni asa high risk e na ngau nangai mai wakalea fomu kinai, so modified coverage. Yeah. Dua tali na ka menda na nanuma tiko e na coverage ngo na ngona kewe ko social mitiko ni kina na vebula kewe ko social mitiko ni kina e le wasi rua tiko na nomu ilavo. Go na nduindu e tiko mai na coverage ngo na whole life coverage ke na term coverage. Ke wakai korongoda dona kambani ko na libulia talakina na term coverage. So lelai na ilawi ko na soma gai tuku ni mai, iko na roni tori ko 500,000 sin donan rau $9 sin donan rau 500,000 or even 300,000 iko na tora na ngone avakina na lenga yo lele sara ni labo iko soma dona ka u via wakamatata kai ke ya na term ke ni mbali ena li dhava koso na ngona iko rau ni na turkina ni labo ya wakai dhava watia dua ya kini karua niko sosomiti ko na bibu lai senga ni dona labo ena li lista li me biko se me limbiuti ko na nomu labo maruroi ya na ndu etiko mai na term ke na whole life coverage kau venga rabiti ko kina ngoa na final expense coverage se na funeral funding. Na vibula ke ko sosomiti ko li wasi rua na nomu ilabo, dona keni wasi somikina na nomu policy, dona keni wasi ele imbiuti ko na nomu wakana ilabo marurui, yes, and na dhana tiko ya na cash value accumulation account, ele imbiuti ko ikia. Na wuna wasi etikinango baleta na koutuko na tiko ya na turangango, aunque ke tobe tal no ni kua ngai tuku ni ngona mai go na lebi ni labo e votiko ka rauni tora na nona leo ni vale na nona beneficiary which is more than what he bought na nona coverage mbaleta ngona ni asa sosomitu ya kwe ngai sale beauty ko na nona cash value lako tiko na nona labo maruroi ka wakanga takitiko mekina somitu mekina na vida na bula sa mai dava kina na nona sosomi kena vo sangai soli kevango boa which is more than what he bought na coverage ya bulia senga talindo na kambani e rauni ko na kunia kina na matangali coverage vango wakaleka sara sa mai 5 na mbaki na nungu benga rabiboli mai na kambani go na Lincoln Heritage, the final expense coverage funeral funding. 5 na mbaki ngo sa ruta tiko ni 5 na rau wakadada na itaukei era sama i wakalia fomu i so era sange mai rawai na non rongo tiko na term e lebu ni lawe ko na torango ne aviki na lenga lele ni lawe ko soma tiko na bibula yo osaka nga yo sabaka nui binaka tiko ni rau ni na torandina na ilabu libu ya wasa tiko ngango na funeral funding final expense coverage ko benga rabi tiko kina guaranteed sayang talin dona banua na rau ni na guaranteed tako ya sina vakandi tako ya na loma ni 5 na mbaki na nungu benga rabi boli mayongo sa mai go mesaka tolu sanga vulu ni tokei sa mai lenga na loma ni 5 na mbaki o benga rabi boli mikinango era tora kede na non-reclaim en duanga asenga ni torno na claim yung balete ani avida latinga na vika ya tukuni mai ka sa tubi matembimbi talitunga but out of that tolu sanga bulia e roto leo ro sanga bulka dio e somi kede na non-reto claim ya na kau bia baka matata ka ani ke baka ni veki la bendua na nomuni policy e rau sara tiko na pepa sesenga tiko na mate sesenga tobi mate sesenga oso se nga lala se lebo bekento oso baka kan renre na nonda tu sota me daka indona policy senga na lenga kela na dava ve tartaranga mai ro ni dorda kava na nomuni policy ana talibo ni duanga na kenangona totolo
na kena katukatonia sianga ni nangan ribitala me lako ni o nasi me li turno mundra me rao ni nangai vakandita kikina na nomo coverage sianga ike sianga na medical underwriting na edhano ya ni vitartar mai na talibuni vasa iwa walu bandua tolu 85 Vaseva walu bandua tolu 85 ninge text mai kerkere ke bakau ni via tartar mai text ramai meroni ukilani ya ukiumini baleta ni leuna talibuni nangirin do lako mai usake latunga ni rabuli tek tu mai ko ya ona senga ni turakina ya ke bakau ni text ramai meunge ngiriani ndorunge vitala no kina rawa sara semani state davo ni tiko kina Amerika raunga ni ndo na nomini coverage ke bakatal nga oni sana tiko ni tubo mani lista leviti sana lenga ke bakasamba kitolu ati ninge lista leviti toranga no cash value kota essa bundu tu ni lavo tiko rawa indo na numi lavo maruro ironi kuritu ni veka oni sa vaka kina moni na kota listale anangono ni lakine viti ya ke vakai senga ke vakai ndue tiko ke tomana roni na tomana tiko na nomini so mingeli adana lenga viti me vaka ko wase tiko ningo ele lenga mi viti ese na lako ngabua na nona coverage na lavo ke de kasoma plus some nona cash value ya senga talindo na kambani raunio ni na kunia kino ya kambani walangango kambani dua ngango Lincoln Heritage Life Insurance funeral funding final expense coverage ni ve tartar mai sivatongo na lima na tinika tolu na miniti vinaka vakalevo kiretunga ninge wase toka ni na itukutukunda mai ve wase tiko kina na ya kabini kuwa singelevo ni kuwa mataka ni kuwa sembongi levo ni kuwa vikimdo mai Ingilandi ndombola vinaka tendo mantana sere nimbera nindaga sema yani verto mai Australia ko kilarto sa wawa tiko na vuku ni tala no meda na mbula ngodi tiko kina na vuku ni vengra veka vakaidur tiko ngoma mai Australia mbula vinaka eliki tu ibuna vinaka na sema tiko mai na kavini kuwa mbula vinaka tavale watisoni koriwasa mbula wakata na kina ve Spencer thank you for tuning in Spencer awaka mbula talitungani ve Johnny Junior Ravula ni mbula vinaka Junior mbula vinaka na upasipa nene levu venga na vono ni sema tiko mekina na kavini kuwa ngome na nomunitiko. Oyandra de kalatu nonguna numa nondarunga una Senirosi sambiu kibawalangi osangolekina de bakada rakida tunambula senga tale nindua saikonga au nanuma au tuya wasaramai mai bola tangane Kamila ise sambo nongu liliana kumba uvoleka rosibula singa tale nindua saikonga au nanuma au tuya wasaramai mai mbola tangane diri ya wanando ndombo na unava bambe kale Daruna sota tale Isa sobo nagulewa Movola mata maideya Banduana kemirongo Ikundina nahilewa andomora Ikundina nahilewa andomora Autuya wasaramai Maimbola tangane Bambe
naelewa mdomona Viria wanandonomo Seni watalili nongu ndalomani Viria wanongu wakana nanu Wakadiri loloma nondarunga una Viria wanandonomo Seni watalili nongu ndalomani Viria wanongu wakana nanu Wakadiri loloma nondarunga una Viria wanandonomo Seni watalili nongu ndalomani Viria wanongu wakana nanu Wakadiri loloma nondarunga una Ikondina na yalewa aundomona Viria wanandonomo Na radio Mulando Vata mai verto na ilau na Inside Out. Au tuko na tuko ando kana talendi sa tungo vera mai viti. Vinaka wakalevu na wakaitavi tuko mai na kavi vinaka ni koa. Ni reta le tonga mengori sa mai tuko ngona nonda bulang into kai. Tala Paul tambulutu ni mbula vinaka mai Canberra, Nimbula vinaka mai mena matintu levu Amerika. Vinaka wakalevu na wangalala te ke mani mai na kawini kua ka raoni ke mami mai rongo i tala no tukina. No matabu wale ni radio Mbulando Vata na kawi vinaka ni kua. Ker ngani berani indarungai tomani tigo nandarubi tal noa ke raoni o ningai wakamadala te ke mani mantanga. O isa vinaka na zango polisi tabulutu au zabutu mai wilevu na chigino rabitaki mai kandavu kila na zango na kila italenga dono guada tingori mai Amerika keru via dhaninga va dhani mai vikitu kwa o kwa mai watutu o yau mai kandavu watutu mai nangdio kwa o dongito ia na zango polisi tabulutu wilevu kandavu kau lesi boso viti talta chilo tusele Canberra iya Totoka. Sa wada manda na balabuni ngauna ni le bengarabituki ni Canberra. Wapila ke kitu migrate nga mai babu wale na bakirundulu karua itu migrate cara nga mai sanga ya mai Canberra sa red ni Australia sa sini tu kina na lutu sile tore da ni lutu sile do wakai maru weekend da ba binada ke ni tuki kasama esanga tuki au sanga mai te una na lutu sile na rundulu karua ena ko sitio Canberra o tiau sangai sangai kitu sanga me kitu barurungi na conference mai viti ke cabarungi kina sama ni i apply taka se garapa na da vitalatal sama ni rondolu ka tini kandu o sangai zabuti tu mu da vitalatal ena lutu sile mai viti ka usali sital mi Canberra betini tu ngangandre ke sini rau ni tuana lis mai viti bela tani ngandre vikina na ilavo me lau mai ki na vale na yang kini sau sama ni lesi mutu ike mutalatali ke ka watarati lutu sile mu da tinga nugu da o tigo nga nugu tigo ka ya tuna ngauna sa tete sa lebu sa rabe lebu sa pole na tul sunga bulu na lini baba kosulutu na wili ni bolutu i Australia sama ni resign men nugu da ko sangara batu full time na da ngo kebale mena rondulu ka tini kantuanga ungen ka tiburi kinu kuda vital iya tolu sanga bulu na pale ni loto iyo sandina abarita ki sartunga na lele puni toke ngoni toke satu mai Australia lebuni toke satu ike au wambot na fika turira Australia na
na matintu lebun dondo kina na tau ke lang mai kina migrate mai kina Tolu sanga bulu. Mm. Beki mami na tu yawa tu yani vango ke mami sarunga da tunga Australia ia seng so tini matata tu beki mami na kena na wase na waki ni vanua i mai sanangori. Rampe kan ni ni tala no madamai ni Mike ba birau ni Sarawaya di nano ni talanoa na vea waki ni pono ni bengarabi tiko kina. Au sa kirobi talano tiko ki toranga anu yao laveti mani ona numa ni tiko i waga. Angai tono ko sianga o koe bengarabi tiko mai Canberra angai vatiko ya. Oh, sabi naka. Na kena totolo na kena tete se nduri na bi matalo tungo i una kamni maram ni be una. Oh yao mai bulia. Kamni na maram ni be. Bulia. Oh, bulia kadamu. Iyo. Todo den Korea kai. Gori. Nunggu bembe. Ya mo talata na totolo ni kena na nduri na bi matalo tungo sama kai matalo tulevun dondo tigo. Yo na sanga ni guna ni sarivina kana ni tu vuna woki tu we. Belatanga iya sanga belatango na vioka ni lotu kina bunua pambimbi na lotu sele kina bunua mudu kona tu we. Na ni darida na kena tandu mai na lotu mai viti mai tumbo. Amuria mai ndona na kalau muria mai ndona ngoni sala. Lako ngame kina na vi bubale bo turanga. Mai lau. O chat dia mai rewa. Roti ndeketi. Dia sarabada wuri balu. Nirto garabaya nirto liwi ke angai rora na kenan dia so bubana bi korokoro. Na bi korokoro na lotu. Na nandra wala na history ni wala tawango. 5 years after the missionaries landed in Tumbo, the whole of Fiji accepted Rokotalia as God. Rokotalia ya tuina utiwiluna Kebale ira ravigomo tungana lotu mbet salo tumeri turanga. Kona kilana kalo kilaitishu na zabana vagambota sebera. Sangai nondra zakazaka da italatala i rabuli mena kurvuli lotu mersangale pamadalata kan gora pango na lutu ba Kristo. Iyo yana kena lutu na iwau na kaya mbete seranga ni diamai turanga. Kan dona bioka ni vina karu samai buzina to kana lutu sile ke irna vivu bale turang. Kasan rundro vike tu mikina. Takai lang konto na bunu anda vile dur bolo tu bimbi mando kimamina lutu sile so ke lutu sile. Eterno tu mo. Ke sini lutu sile baka it doesn't feel comfortable with us. Dinanga nindina tu nabi matalo tu ken. Erbi matalo tu dina tu ya buta ki babinaka ya buta vichi yo kenda na itauke. We kenda na itauke. Ke silo tu sile baka. Mataroi sel kon tal baby. Tal aike. Listimenta mo subit senga. Asa officer tua. Ikena ngono sanga me uzabuti kina mo tal mo lis mo subit. Ko sarge bi rongo dai. Sati untar lis mo subit me kenda. Batu ya kona totolo di kena toso. Yo migeza mai namba ki rosauti sa tolu tal ni tal. Koranga muria na same channel muria. Sarga tete kila bgale buni sa rongo sa chico Australia na lotu sele kavarurungi ila konferensi mai viti. Iyo. Yo baka usando tukule tibete tal da kuni rangata dio kente tu ba buna nondra mai sanga. Ba buna nondra mai mbeten dona logo. Tu sa kotera mai viti. Logo ni lotu sele. Iyo nando tu itabi da kuni mai wele. Da fata birire sar ka wela tai. Ke bata mai wele ti gongo dongana mata songo ni ngunengo na levu. Sigi levu. Iyo ko bani tala no ni nugo mai te we butana lotu ki. Totoka. Kena belum. Na via waki. Iyo.
Mai? Iyo, ko ngangori Mai? o via kilanga se vakadava na via waki ge vakadava ira na sange ngoli Oi. tuku mengoa na buku ni neke na porokaramu ia e vakadava manda na duindui rakoteani na vivisau e laki vakadava mbalet niu kilani o ni asali o levo rau toka na i tauke o ni toka rawa o te asange ngo tambili talani ngo na ngoni tauke na kena sa vakarau rota ki ani nei lako e na neke. Ronio ni tala no mante na tiki Iya. Iya, oke na matina na via waki na vono kitu simerita vona states ke vo me kitu zara. South Australia but West Australia. Ya komandangan state kitu sa Tararao ko vono ya ndondo Darwin. So Northern Territory ke ubuka kina ya wadake vola ke ni ubuka bichi. Sandina. Dotalia Cairns, North Queensland ke ubuka kina e vola ka dake ni ubuka bichi ya o ni ubuka Cairns. Sabi na kanon dala ko may na nonda may next so lang an your neck okay na talinga tadi umay kala na dala may vitin da susungi may na bubole lotu la may ni bubuli binaka ay sala ko Australia garo na lotu lay lotu ye ningola na ya may kina Roma kina na vanra ina rara no ko bumisir nenge liwabiran to na zangi toko bugilip konda kilatu na culture shock Culture shock. Culture shock. E vida vatana ka e ada mo suri. Ili kondo ulala tunga na tanga, mai biti. E baka suri sa tawa na tanga. Na yang koni valangi kondo undre ni kena buli mai biti. Do after hours sa kipangkaritu na black market dike. Wamo to Amerika tala. Bol ting tuana bi supermarket dengan dale boli groceries kila tu kina. O tianga indo tala naka saya li kona mbai kondo virimbai tikenda tu mai bitik santa mai pulang ke sa sinitiko le nivale sa sinitiko le nivale saya li mai bana no musoko lotu no musel group se no mu matasinga kondo da WN rabitu da tu na da ni matasinga sa sel da WN rabitu neighbors sombe ka via da kava sona Carlos Indra Ose ke matenia ningo ulore le butu sar mai yo lo kakeve sa mai diriba lift ki telo no namba ya vire ke bango sinito ikiliao sinito ikiliao ngo so saranga revo tu lotu lo se nei baka tawan da bunao ramai za rombo ni lindo na nek taige so sa tala ti mai ni lotu pentikos lili ke e fatu na pa ka kai ka ndo talena afekta lebu ni randu tu waki wata non rabu vale kai tate bu me na matan raso na beli di likwe e waka rimna da mai bicina to ngani mai vale kai raku te girtu na non da maramara tike kasababu na me male liki na mai tubuki na sona lenga iyo O ni tal no tiu minggu rupa kasama taksaran na nona tal no dona nona tal no siti veni ratura lain dona tosuni ngauna na vidanga na madango sa gerongo da tiko di lako koele tarongo koe vi tala vadava ni lewu erangai varu lako tiko ani na lako ngori erle kire tiko na vi masulaki sangai tuku ngono tarungi koe o siti vin ratura la ngai tuku no o tala o eu sabi so takatingo na nunggang ni masu na nunggang ni masu go itu ranga ke bakau ni kila ni na lindo tal na nona val ni kurus e nona matubu bala me sana kandua me saku ngani lako lango ya sabati ko nang ni masu ya bakani bakarita kating menggori na dangi toka buki enda bakila se mani Australia se New Zealand se Amerika toto batas artiunga me urada me kita ko rele buki da endo na kaya o roni bakandina dina tako ya na endo angor kena ke rota le ni le na bono relak undala ko mikina bango na bula ngalili ke bakai senga ni doon baka na banu erli baka minda mai baka dita kikianda kina baka beto kani baka matapu bale na bulang ngalili sa rauni na koti kianda saranganan doon ng unisala isenga ni datanra ni dana may lakoba Sedang baka na maniray na tikin ya Tabo bulang ngalili barangangan kay so tadi se
ni sengan ni dona kau betu ba wata ni sengan ni da lotu ba vina mai viti minda kilei tisu ba vina kai nagu tuna tu na kilei tisu ra beli besar Ndina. ni da soy ra revi tisu tinga the god of this world, the blessing in this life e koto mai via so ngaga ni mastra mai viti turanga no mo nagu vale no ku zaka non so buli na ngone me rawa e to ngai ka e ni ngona red make in Australia kora kasar ngar do musula kaya Sama sara iso so tawa varida. He all along I no, I don't need God. It's here. It's here. Why do I need God again? But in the reviti sutinga, tisu al kanimbulongo, karsini reviti su, o veo quindina, nya lako ma me mati me bokodran de valolai. Pana bun le ya tuigina. Do vi rabuna io. E so sa mol mulunga, sa reviti su vina katua, sa reviti su ko ngana mbele di liku wadalaya. Ko ya fondo relenga kina. Aku main thing serakari. Main thing serakari. William. Yo, urungo Iya, na lem sa. ni sa pakararota ki lewer sa lakuan ni na bakingo sa tikubu sa raw ni lakuan ni batkin anon ramatubu bale. Iya. Kila nga baka nga all programs start vango lewu na hikap sangir tu refine au ndo boita bi wale bun dona van semina meke mital tala ni bi matulutu kim bingarav ka namatin tu sangai rongo damai sona watulu watu tu mo bi kimame na da yau sando no gu ker tu nga para matin tu me the quickest possible way me relako mai non review nan kwa ko be raw kinen ni mi ko tirile bi na lengo Ili se te una program go after the years in they can join. Miguel lakuan na matabu bale. Yeah. Iya ke me ke visa na visa after 3 years ke makabinaka sagai zaka na nona visa na matubale sagai lomai. Yang ko sagai bien dola babale Australia sagai invitation criteria me merimita ko workers meron totolo mai kida na vitinani. Totoka. Iyo. Totoka bako tia na lako tika ningo rele buti nga na turanga se sabi tutu bata toka na wili turanga ke talanga na marama. Kora lako tika ni na program. Saya lebu tinga na turang. Lebu tinga na turanga. Berarti di lebu nga na taka ni turanga seng so tina taka ni marama. Ya na industri ko kawata ka mabembici na meatworks na meatworks na abattoir pa una ba matibul mo ka ungay it's a hard work saka lewu very tough kay uir na papalangi kir mata so era budisara tamal mulungo okay danda kilabina ka na ngoni tumke sengai ka bakilay na be abattoir kedera tungo na bunor join kinan na ngonibiti to so tega productivity Sandina so kordo matitunga tulung na singa na sipi kagay join na sa 5 dol ni ran nan sa ala ko tunga kebali na boto lebun don dua may to sa tega sarangan na meat industry Australia na export export industry sa to sa tega sara irna marama so talangar lang may meatworks usually sanga ni lebu nga kora lang chumingo na marama kora sa lang chumingo irna kera irna kera kawatalaki na hotel workers si ni lebu tu imbete ni kera hotel workers tu talangar na maram ni walang irna kapa na meatworks nga lebu imbete ni sarsit sini donong ni walang si Australia bisa kapa sa mo pasara iyo. Nga nitikan to binaka na Bernadorbo Ngonito kay. Iyo. Ngonito kay sa lamengo iyo. Na bono nanon relako tika ningo re bakata batinu kila ni Australia bono lebu talenga ibe bakana bono relaki tiko kina bakali lebu. Na
State-wise, so Victoria levundo ko Victoria ko na ken capital of Melbourne the New South Wales levu Victoria, New South Wales, Queensland senga so ka do talenga ni wasinira lang may korwa trata na farm harvest ko ira do seasonal nga na non lang seasonal workers ya levu nga ko ya in the eastern border soy pwede pa nung aratuki na nabotoas Sandina. Vena katotoka baka oti. Ia ndo talang baka nakau ni via tal no takamai me baleta na nomini benga rabi me sanangori o ira na nonda ngone sangole tu kani ndo nakau baka sama taka tumingo tal na bakini bula da wa ira laku tu kani gori mai na rusanga bulu early 20s kina vasanga bulu, 5 bulu, seda. Wadi waka sama taka ike na ni lewe lako mai waka bimbiti ko na daka ni turanga. Ko saba ka pepa mai. Rao ni rao na non lako reli daka na panua ni waiwai so me waka taki Pennsylvania vaya. Ye waka itu nga na mbaki ni bula enda kila se rani rali rawata na daka ai. Ndo ni kesa sibi toka na 5 bulu ya waka sa tarambibe ira. Senga soti ni ngani tira na daka ya. Dio bada man tamai sanangori na batanggali daka bangori na mbaki rala ko tiko nikina. Mbaki ni bula. Ike nakau kila ni 45 years maximum Sandina. 45 years. Ya kor sa tabil mengo ko bulo. Ko sa na sigo tingo sa to sa tegala so indalo mo ibiti. Ono sanga Sa lima ko rendo titi. Iyo. Kito bi wali ta Rendo titi ko sa miki. Iya. Ya ando na lenga to to sana ko iti ko kim Endina. Iya na zana tu na social engineering na non the misplaced taki. Sena na menda relocate taki ndo na kauta mata kin ndo telefono. Ko sa the tungo. Also it's not through war. It's not through war. Kaya kan dari na ibola tambu na may liu kara bimbi may kina na isireli mera tambili chipita. Beta na daw singali waya may chipita Rabu singa nakakan na sarman tambili chipita. Korlea de chil chipita li sarmani li ti tu sartikina bo visu. Already tigo same thing but maybe different means, different purpose na ni mamilang may ke. May kami for gonna passes social reengineering ka level na ken advantage itu tala na disadvantage sana lalamay na vi korkoro kito banda may level bulo irangan ng gas na nabingon ni saratu banda le ratu may level vida sartu nga na Okay, ni waka sama takatongo nando na video ya ando na koro sa ando na mati sara labi kisini mati saranga wir na maramay. Pari. Sana ba sartunga ya? Ombuli ya talenga sa tungo. Ombuli ya sa tungo. Buliao kito ando na kay. Lubing bola bala. Iya. Lubing bola pumay ng buhat. Tungo. Roberto kito bitavlen ke irto bola ya au bakasama ta kito ndo na kay binaka to kina may buliani rangon relakngar li da ke kokomor li da ke oneta na anu na hotel korto sa to ko binaka to kina raso binaka da binaka ya ndo na kay kito bo wa nui to kino kito ya Yo kila endo tali na yana disadvantage mbeka ni toso ka yavu ti ngori o na ngole ni ngori na nek begitu nalak mantanga may Amerika sa liwer sa green card may sarangole sarangame baka matububale ya ando tali iyo ya baka no inito ni na senga soti ni na me liado basarindo na ya baka me baka sama takati ndo na mate ni tu mai kirisi na bono baya baka me saya ni zartunga ni sarvano balata ni ira na natives ira na saya li sarala ko mai sarange langai kya ira na butunia
Sarang kali baka nga takatuna ano ya Iyo. men for investment sarang sartungan na buku sarang ni nganji sarang li guys nga ni daw text ta kina vono ya sarang ni so ni Iyo. text kina Iyo batu ya. Oi. Iya. Ko nga ya tal-tal. Ito pa rin ni na... Iya. Mai. Saya ko kanda sana ba ni tunga na nga ni na siya nga nito ya basar na vono ya ni o tingaro ni na listali na lako listali viti so iki mantanga untuk taronga ni tunga na baka nananu ya saya ngayon na listali viti evatu ya ngayon na listali viti yo hopefully ni nangay yado na ngona ya minda na listali kini viti saya na tubi nakatungan na itu baki nimbula merau ni na lirau tikina na toso na bingarabi talanga may viti karau ni tostikin na economy. So, may kimamitaraan ko, apakah samantang ko na lay kiro tumunan ito migrate mai, kiro sabi ni talawa beauty ni. Sabi talawa tete na ngon nga do sa rawat kimduki na kiro beach tali. Ya, niya kami kiro ngere de visual effects kiro asili rede matay na magumbunda Matan magumbunda sa, ni das Kenda via la kotale vici o di talenta kero di tali chatu vici sembulu tio ko mindala ko sa matiro ruan di ne rongase. Ndina. Kendo talent effect ngo na medical facilities. Dina saranga. Na health service I viti ke o durungai bolimbula ra kai linga sele tu non tabuno mai viti. Dongan kalile sa mu saranga pam. Dina saranga. Sa o ngai bolimbula sa na magsarti ko boli wawa ko tarama ko Dina todo ko iyo. Kalau lama ninda baka sama taka iya kandina todo ko Iyo. Ya Okay, bayo to Australia just 4 hours flight away. Three enough. Terongan ni buka may nusori bulya. Sumangan mo la kulis talmai. Kanjina. Yo sana batungo neo bambu te do na boleh levo mbeka berto na matini tube en karabiti ko may viti men lo retali sana ngoni salo me kaku kina na brain drain me kaku ni tiko na brain drain sanga tiko ngor ko na skilled workers ser sala ko tiko may balang waka nui ya iya na ratu na kasanga tiko at the moment Fiji sabu be binakato compared to other Pacific Islanders, they completely rely on remittance. Membula kina matintu. Ya viti, avati umay bayanda na ngona. Gesa sangating go ko me develop tagana no na industries may viti misa kuni panuni bo tabang do na remittance Kono go Fiji needs remittance. That's why they're sending. Iya. Endo na nomini ba matala taka ti mengor tal dona kau baka sama taka ni na kena vital no taki baka libsar no dona ngonea ni na lako ya ningur na lida kadaka baka libu bire lako saranga na koro sombe ka ra senga tu ni rauni daka may viti en baka ni senga tu no qualifications mera rawata na daka may viti o tiar sange rawa na non relako ani mera lida kadaka na matang lida kadaka vangori bada bambeka na nomini rene tikina ya so with that onge do baka samataka dia na binakam beka dia don beka me daka na orientation me rao ni rekilaki no ira na matang lida kadaka na li wakai tabikina. Oh, yeah, okay. Sabi na, hindi nga nabatakan na meatworks, you don't need a qualified training. Lang sa may unskilled. Kaya within couple days weeks, they can pick it up. Iba yan, ililito na boto may viti ko may daki na kinabuli, do tuya na boto may nasino. Kaya bale na meatworks, you don't need second into na kind of formal training man da ko kilay. Formal training ko kaya ko rotori kina na. Pero ay ba matin pul makaw lang man mulo ka ba matea tungan na numitabi timbangay ko na musuko to domon na. Whole day. Sakay tu ko musuko na ketera whole day. Iya. Unskilled ya.
Inanga sa kay takaputing na matintu merau kina ni recognize taki sa kay introduce takan don certificate level. Certificate 3 in beatworks. Merau kina ni rerote merau kina ni vision on revisa to become PR. But on the other industries like Kera, they have to do a certificate 3 in caring from Fiji. Ko ofatigitigo pakatalaki na hotel and catering. Iba kina ba ko roya, you need to have some qualifications, eh? Sindali lang tu nga may nakor sa lang sa rawi mo Kera. Iyo. Sandina. Ndo talaga tal no taka tiko may biya wasi tiko may biya na vida na bula sa oti na nung gubak tarong tungo na bada wir na lang tingo li taka angay tuno ko na ka salo re tingo sa tuko ni tiko wir na may mera laki baka lefomo ke baka kunay ni radaka tiko baka mateni tu may viti sa radaka rautiko sa senga ni turi na non replication men baleta na daka na Australia kona prokaramungo hindi na beka ya Oi. Siyang monitor kayo din. Then dinambe. Kaya siyang, fakilay, so na kasibuli lang mengo. So na sarama matintu. Baleta ngo na ni sa. So may nakor, nakasarap siya. Nakasarap siya na office ni Nick. Darang may nakor, nakasarap siya na office ni Nick, do talagang rutuma. Kaya kita lalu satu go. De sa ngay kindabi ngona ni rasa lako tiko mayo ir kar sambu daka rauta may biti kangandre na non benga rabi na tos may biti ko ya satu ko ngon mo ko senga sa artong kay anrang ko na matentu sa tu ko ningon ya oir kar sa daka rauta ka baka matenitu ser sa daka binakatiko Rea mer sana senga ni bakataray mer na bagalefo mo na neke. Binaka bagalevo tal poliasi tombulutu do talembek na kaw ni via wase mai ni berni mai lawan on dorbital no ene kavinikua. Kang lebih importante ni siang lengan ni kita lutu selena vi mata lutu kevi kita sa Vakati me Vitor Ligata na lengang goy. Na lengang goy. It's a spiritual warfare. It's a spiritual warfare. Sa ngandrim sarakin na matintu kebia sobara kari lavo no that's not the solution. It's spiritual warfare. Ka ngandrim tu ngana vi masulaki ka sabi aba mo taltunga ini na buno lebungor Amerika. Community ba San Francisco we? San Francisco yeah. Oh. Sa mo ni usapa binawali pura nung nisulya ng ngauna bumay tabi bumay varoro rata tu na mutu program kanimaraw ando pinakati tu na itala no may na ve sa buru tali so menda may bulangot tikin na leni matu baling ko na radio bulan do bata vinaka bakalevu sa lola matuyani bakanduni vinaka na do na bakibongo iya. Oh, Ivadengo. Sudah kemni. Sabanu ni binaka tu yani. Oh, bila boleh. Ni mau ka? Binaka. Naka maka. Damay bese matiti ko yaki tal poliasi tambulutu benga rabiti ko na lotu wesele mai Australia kar venga rabisar tiko bakalibu beira na ngole tiko yani na buku ni programo na nek. Sampai botong ko itindi na miniti me ono na kaloko nonda bulangi kataraba damay tondonu menda na sema tiko yani ka wakani tondonu menda tu abitala noa ni otina ba ya arto oso sa bakalilai sartong gai sema tiko mayengo na buku nga ni nonrto nambisi ni sina Skytrade International. Skytrade International dan vital no tiko kina ke ratu iferemi mbose rau en kavini kua o bambotan nonrto mbisi ni singo tiko mai Sacramento idakia. Gold tiko kina na nonrto mbisi nisi na wako yaya mbisi nisi ni wako yaya ka vakatel nga kina na kena
Kau yani vira karabia o tataka na vi na kakane so. Kilana kena wakamatela lain tana gai rongoda ni na gai mei tal no tiko kina. Vira na caregiving we kenta na vinga rabi tua na vibono ni vinga rabi so. Ni vina katambeka mena kau yani so ni aya mena tala yani so ni aya delivery. Rto sa wakararau taka tiko na Skytrade International kena wakamatela lai. And bulango di kenta tiko me kina na kavini kua ratu I whiri bua se rau. Boleh benak ratu? Go kirongge me bikilai taltungan niru sasanga sema tiko na kavinikua ni tiko talangana niru sema ni bewakani. Yes, awatu ya nakai totoka tukina nambulang go Ondo kai ni ke wakai ndo vital no kina dua menda de sengi sotam beka bakan dua ronda be vatangan ro vital no na loma nitini ro sanga puluh na miniti sarau ni rokunia dua na numero 7 di vewakani watu ya na nonta tu sema katotoka tu kina nambula go dan sema sartiko ni go vera tu firemi bua serau artu sasanga tiko mai maybe go mai Sacramento ratu. Yang boleh benaka. Yang boleh benaka ratu ni rongo diau. Wambuta te dua mandana daronga da mati vida na tuku ni beiboli ninda wara ki koe toka se sasanga tiko maya and radio bulan do vata San Francisco sampai tongo vitu na miniti me ono na kaloko ka vitiko ni lotu lebu na ikawani singa ni vulo chanue. Davu ikalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Darungo di kinana vi ulu tanga bimbi. Kanda unrende na kana vi talono taki se usay ena matana lebu. Ulu tanga di toso kiliu. May boyong giti kan daw vela beti. Romoda ni 7 na 10 miniti viti na may Singatu City, 7 na 5 na 10 miniti na may Singamoniti Emerke. Na damu ikalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Romodan dundunga and radio bulan duma to San Francisco may kauti kanda batamay. Endona mate kuniti wale wabekenda mena wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mena weyatini corona nini winua mena wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli wake na kenara ni betobi sena tobi kuna matini ngadha se liver cancer. Endende mendo kila kesate bikwentiko. Mebakani sanga soti ni kene bakatakele kila se symptoms. Bakabo kesambimbi na mate. Mbimbi ngoni kila monobaka ni kebi membaleta na hepatitis B. Betartar mai kena telefoni 527 ono vituva 51watolu sesi kobo na nondo to website www.sfhepbfree.org. JJ's Food Shack. Etigo kedi kina na kankana boga bitki me bakana kokonda lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabiok na kankana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw na karito asa wadha badina na keni kana kay tigo talanga na nondo to specials and the lomo ni madawa dong tamba na Facebook na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bugatale go na JJ's Food Shack View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundua Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibal nilo tino puko ni oso pakadada ka. Sen drakin-drakitan beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-may kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rongo na bima manione na kabini buku lulu be Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu be Kemando e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Ada radio bulan dua watan da sana tobole tale mandango menda baka bula be ratu ifere mimbo serau nimbula benak ratu nimbula benaka ramatau nimbula benaka
Vinaka vakalewi may bem back ngori o kala ni na numdo bisinisi tiko may California, may California. Na may Sacramento yani daki? Io Sacramento, California, tu kinongo nito warehouse juga Stockton. Totoka. Iyo, sa ke sotal na planning bo chungo na mer na bukan rina nito warehouse di Amerika. Sandina. Naka vakalewi totoka na toso. Ngai ndu enangwa ni toke menge tuko na mai dono na bisinisi dona kana nungu marau tu via lande serangai na buku ni ninda vaka samta ninda sami tunggu na dona buru lebu senga walanga ni toti kuma Australia sa New Zealand sa singo Amerika kau wakabini benaka kina na numundo loma soli me tomai betal no na kabini kuwa memba leta tiko na numundo bisnis yau kerani beranga ni yoni tal nota kamai na numuni bisnis kerani yoni baka madala tikiom ni mantanga mai veira na sema tiko mai na kabini kuwa Na boleh na rango ifremi charau au mai na sarbatura na musi na korna boga besi au wasu matuku aroi matuku lau totoka eu saba kada batiko na ilako ni bisinisi roni baka madala takmanta mai na bisinisi ko otorara wana Skytrade International kan bis ni na non ratai na nangannya dan benta na você tiau ebe karkara bisa toka bakalilai ya dada buka toka bakalilai Halo, iya. Dengar jauh? Iya. Oke, na bisnis ko bukan bauta ni na tumibici dari tumibang rabuno lebo Amerika. Dari itu na buku ni bingara beta kabutu na bonongo Amerika. No da mai takadaka na chinanda na nganenda na tadinda. Itu akan daron mai takadaka na bonongo Amerika na kana pakko ni na labo bici. Siya na beka bala na remittance kenda reda na no bici ngon quit na labo ko tuken na kenda na tuni bango Amerika ke na chile ke mai na lubi ke na tuni bingarab tuni bango Amerika sivyo na suka sivyo na tourist na bingarabi ayo la sala ka tumi kana baka nananu na ngon sala ta banta na bingarabi ke na sama na bingarabi tuna chinanda na lubi anda nangana na buku di bingarabi na kegi ratu na benua apakan ako machikumikan apakan nanunggo on salta para bitu ko nikina kito sama nindo waktu na sonangon itu ki na buku sal binaka ni sona bi buku mbasi kamai kito buna kina na ni bula pek na bula tulis na to pek mat bula pek karuan na chase pek kena ketul na mangiti pek na mandang pula pek pula ki sabaru ta tu kena remen tung merata pek na roda to runa dola dona pek kedo sambil na bagada na nambang aku na game bidu juga na bona bitar tar mekina keto warota kan ya seuleli tondu ambele tani kampani na kena rambo ile bodo pun santa bicukin no kena bono sanya dok cukin kito kota serang mene ya mebici totoka kito komen mebi kastan to buka ya mate perut Singapura ko sa sekolah sangat belum mengenai kira-kira ko sa sivil na rabula ko Rambe kani do toso bakalilai tal nandona banua balete dada buka sartinga mai na oseanga ni rongo di kim ni binaka
Kilana po nung biyak ninda mi toki ng gori, sing so tinibinakan na reception. Halo. Iyo. Dito daw? Iyo. Iyo. O kanisa runga ito binaka? O runga ito nga na nambula pek na kaya namatay ni Iyo. pek o niya baka madala takatik mo nambula pek o sa ganito rarawa vida na kaya ni sao na dabasot itiko nambula pek. Okay. Tumanda we bakang bula mandanga weekend na liwit sa orang da fortune ko di pinuya. Nabi turang bal nabi marambal na bonovich da bo na ta tunar lo mene kulo sul sigan bula bi kilometer ndo biro ni rom chugo maramataw sigan kuwa. Nang bula pekengo chugo kina na ya kira sanga dandungan da na bisinga. Chugo kina na tabioka nandalo, chugo kina na karimaten, chugo kina na ota, na roro frozen, na ika, na lolo, na biskete, na sudu, na tula pak, na tula tin tuna, na tin bulmakau, na noodles. Mena rauta sana ko na ron dola. Kaya baka costa ka na ilaba na lakabon donos to en Sivia. Ya kito na kito na manidorbo ni bich kito sa tiwon na didi na songo. Kito deliver sarang haber na chinanda buno rabi ngarabi chukina buno caregiver chukina buno taba nga yo California ni tukan mai kito na yata ni kina kito na kota ni bikim na bula pek runan raungan dola kini sau yo kaba kani ngabe bina kata me sona kai bisau to bitar tarang apa na telefoni bina kata me lutun dona bina kata me butara me dona ka kito na bite da ke kito kita kata kin sau kito tukan ani we kenda na we bulbuli mai san donu nga sa kosara satu nga zel tengah mai kita di depan kita li drop takane labu se keser nga on delivery ya na matenya pek na bula pek Totoka. So ni tukuna tiko ni tolu na pek Iyo. Bula pek ronan dola so na groceries so na kan tanto ngandra batu na bisinga dapat na karua ni pek. Okay, na karuni pek na chesa pek. Chesa pek ngwer na kandar dongun yang kuana sortu na bunor tukina rapengara tukina sinirendra me buli yang kuana sarita bunor buli kina. Kiturin bita na chesa pek. Chesa pek ilim sa bulungan nandol. Dongana paunina yang kuana patakina loli na sona na bi na kasaranga bi na kata na keke na biscuit ko na ka kasaranga may vici korando banga taka chuk may vici kito na kota may Amerika kito buka taka may kito na kota saranga ni matani bale wala kito na limbita ni kina mani banga ta ilim sa bulan dola na chesa pek Totoka. Kan bale ronin do oda taka may na bula pek vata kina chesa pek Doon bina. Yo, baka daman ni na sa o katalituk nga kina na isaw ni benisini se gaya baka tao. Na sunimbin sini sa o sartu nga ikya. Anggo na bingara bingo tunu chungo maramataw. Na bibu kesaranga birna chinanda bikenda. Kito na kot saranga di sa include sartu nga ya may wanakena drop tag matani bali. Kang oro ni baka sama taka free shipping nggo kila na DoorDash yang nggo sarto nga nggo na to DoorDash bate ni toto bata saranga kake de o kanikina bate kina sengan yun na soma kina na isaw ni benisini na didi da kania baka sama taka ni oboliendo na ka sa ti kumando na ilabo na boli kina o tiaw ko na gaiso min re batal nga men na didi bakayani ya da batal beka ni katolu ni pek maramataw na katulipek na klaw kena itu ki do ato chuka di punonda songo na taka sin sudu na somate so na baka mau na mangici pek ngo $500 Totoka. $500 ko na tanga tevia ko ni lebule chuka na sto welko sedenga ngo korsum kito ko ta wala kito ko sarama berna famas maybe ke mambal na lele na so kito na sulia Sing kita boleh talaga na middleman siya talin kito likota man na middleman niki ko na product kito kapchengo kito buka taka may biti kito kota may berto na fama kito lembita may pektaki ya kito nge buka taka may kito kota sarili matani bale
and mateni ba kita limbita kina kwa na 500 pek na buaka na tangan dalo tangan tavioka ron tangan tavioka dalo tunge nangi kata kya tange vital longakin na kajukin na kanga na dindikina elele ni sau kita limbita ni mateni bale kya mombala kya na bulan-bulan na kya na vinaka si na ika mandanga so na tanga kya na tutu ni sana libis ni sana tubu tawala ba na numni belich Totoka. Yo na ni kangor ni na buakai. Na buakai da be gemi boli tanga ki na buakai. Sang ni Yo na buaka ko sa kita terai ko sa dress tu betul ni lebur ker do ben katan rasongo waya se bisa meika se kaukawa na kanga bibu ki lewa kita ka pachika sang tali radi na bisto merle bangaramai ko na tanga roro ko do ka chungo sa chuko tana ni tu ko me bona kita ndata me kina tanga roro gitu nambit serang rana kini sau oke pakai ndono musongo o sanga tali lenga na transport mo huba se rabatale mo kire ndo mi ongir nga mai ba nito 24 hour 24/7 hotline nitu bikito kito sana tatar nikina numuni lenga ngani wasya mesa tali mas mga paling pasa kami mga bikito kito sa dito baka sarangan na puno ngani chukumikina na bingkaray bikito sana pagkatar chuka na puno libong Amerika. So nambula pek na mangiti pek na tavioka na se range baka tau mai baka itu so na options Iya, option talaga ang ibita may na lolo lilebur tapos chika belet ni ka betun chungo ni kito kota direct sarang may kito kota nga may na ini sa ko na lako na bistongo awe ala tagabi maramata ni kito na bida chukira belet ni kito kota buka taka sarang may ibalay kito may ngonango tumbu na kamba ni go mendo na import kamba libutun do iwi changono kita tigabu taracho kalibu na banua me anda bukikin ni toki na nikua ke bukan recho kan nikua so na ika rakia sarga mo itu tamba mai na ika sarga biu mai da kau rakia mai sartu tor mai go misalnya buka tagi mana Singapura wengo na ke baka bongin Singapura se mata kasi tamu saran kan ni mata kasi tamu sandam betokon metebel lai ke sarga ko ke ngamu na lumani bin singa sawat totoka bakawati mangiti pack nambula pack na chaser pack ke na mangiti pack nambula $1 na chaser $5 ke na mangiti pack $5 asambo totoka bakawati dapat tali manda na tikini no mundo bisnis no mundo bengarabi tiko marabta na tikini bisnis ngo ko to na chuko na nonra buki saranga na kanda era chuko bana na rakap chuko na kege ba era bingarabi chuko she na matu mobile ta banga sa chuko okay ndo tale na ni to product to chuko na ngona kito mbita ni kina ke baka sara oda mai dona mula pek dona maramat ni mantanga maramat ni na mos mai na koro chuko dona bono ya ngoi lo mangoi sonoma puno ndele me la kobana lori okay sa didi to lori me lembita ena tarin kwando na taron dona ya ko bina kata ba ko boto toli subo ibici ya terang to ni to product ke baka dunia ya 5 kilo 10 kilo kita ri buka takai ibici mata cho kita buka takai ibici kita pik tak mai buah kembali boleh singi boleh lang ke baka dunia habir katam sabah ko bi baru 3 bucuk na boleh orang tahu ke baka dunia ba sa boleh to isa mele na makung bungungko bitangani kito bitangani ya sila mo ko bikito na peka maka mata tinga mai dapat cukuloma kito sentaka ngai singa mata terapa sana bita ngapu ko chukana ngapu kango ngona ngapu kina ngapu sana bita kina sana pik tak tel mesu na ya batanga kito bitu ko $2 kilo $2 kilo kaya sa dito ni mata ko nito ulor misalnya bitan don delivery don ya beba ko te bici bita mai kito na buka takai bici ya don nito bibuke bir na kantar chungi Amerika kito sa apa baru tu kino kito na bingara bikina ya na bibuke kena ka tolu maramatau na kebaka nango kito terang kito sa cukup terangan nito loya ko sa ngara ba chukana kebaka ndo sta na lenga kamba kan immigration se ndo sta na dona wadal ka se ndo kan legal issues civil or criminal kito sa republika talaga na chikana sa kito sa taka ba chungo mesa one stop shop na kamba ko sa taga bumbuya na chungo so kaya baka anda chukin dondo na bono dondo ka tuwi mate mandanga tuwi mate ndi ndo la kondo na bono
au marta marta maramatau ko ngasi fiau mai lenga ke ko caregiver tu ada benjelanga yo nandrendre la kaduru mutu kana caregiver na ngonongo au kambo tango sa non ranganga ni masu e vida na caregiver mai lenga tu bentu kina kepa kasar tu mai tu kito ningiri cikito mai anytime kito na sangani tu mutu to kama kito na bibu kan na bunu ni cumekina na namba pata cungaya Totoka waka woti. Gombeka waka rita kati ngo tau sange sauni masu sauni masu belateni kala na tobi mate manda. So era sa tobi mate tu senga ni rau ni relako mera libulia mena men roni mate se mera kuti ramandanga ibal ni bulai. Gai nakai vinaka kina na i California manta na bakingo ni sa rau ni mata kede sa rau ni kolilure baka puni wai rau ni qualify na Medicare yana ka na lawa bo we sa teka bu saranga na teka bu ni ambakingo ko ya ke baka ni gitu mate ren na lako balimbula ni giringa berto ya do talanga na kau maro takatingo na ke tuku mate lalai sa ni nage rongo da tiko na kena sana beauty ko yani na tuku kedengo and non reto tuku ni bebo lirto sana mai bito talitunga na non tabatongo na radio bulando bata ni gese mo tinga mai kena baka mate lalai so talambe kana kando via wase mai na dorobo na buku ni no mundo bem garabi na ngona dava mbeka ngoe dava sa tika bu sartika ngo se mena ngai tabo dia na na singa na madamingo sa kel tungo e vani to kontena lelebu sa ya ke sa tungo bikitu na kito sa na tabudi ngana ken sa tabudi baki na 200 pack ko sa ko na bula pack kanga wetu ko na ni to bibu kango ira ke na buktak mena mata ni bula pack na chukon to na bibu ke vera se sar na duroira mera member mai kembali sar na special member wana la ko bu nda sante ko bula ko kinango na sangai me na buki kina rabuki na kantar bingarabi na labo la ko mengo betu ni bos mta chiko ni labo kito bita direct strang sa ta labo ndon middleman la ko strang ver na famous wata ke rando nguler chiko mebich ko bangara chiko na matentu na mebi buki bombo sar non masu tinandar tukan sar liani wata na ngona ndende na bita chiko na wata na bagdala ko rum chiko ya sandona bichivo dona mbaki binaka mbaki boy sanda mbase kinongo ko tiko kinongo lubi bichi begitu bingarabe ngo totoka au kotali stali na nongo bakana no tau na ni rosenga vital no tingango ki tala mai Australia na non rasa ngoli tiko na dorbo wirna turanga ka senga tuni radaka mai viti sarangoli tiko Australia na buku ni program ya na nek ya ngo sana duat sarangana vivu ke lebungo na kena roni tuko ni tiko misana vaka sudumi taleani na ilavo vera na tiko mai viti mera rau ni ratite, rangoli, vaka ngataki na nonde ya umbulai mai viti. Ka senga kina niranangan reba, go vera nandau tite, ira nandau talitaka na susamanu-manu, senga nirangan reba mera lako, mera mbito non ramatu vali, rambito na kaya nandau talitaka, mera lako i Australia na buku ni porokaramu ya Ando nang dotal nang unisalan, dotal na sana, iranto ni rawan ito reda kina na business yung gose na norto sa may toya batango na norto business na Sky Trade International na vida na durbo gose na turanga. Rambe kan yun iba kamadalatik yung ni may o kimundo kede. O de iso ti manda ando sa vida bagat yung go na business. Maramata o lande manda bana no mniba madala dona kandi ni do botamai non saram bito kay yo mai na bano bici non do ro mera wel be Australia ne saura taraki na saulele sara aw apa kambota wa tul me bici na ngona ni bini ding sawati na levu ni kempe na yado aw parang wata tugali na ka na product ko en bina kat bina kat me abalo bici se so mon dan dinau na resource nga kendana toki ni umbula me bangataki awa bakar ngota to kana nona puno bidana ke baka ta bawili kana nona puno o na rumbe ndo berando baka ibol bana na kabaka baka ilabo kwet puno kwet na katro kwa me butu ne ona puno bici bangatek nga resource ke mobile o kito na ka kito sa kapong tao ka to mengo ke baka ndo na fama rongo to ndre vitalo ni kwa e te waka chiko kito rene bula sa kamen no tebio kamen na maten bale seno nandalo nando zaka na
tanpa kana mosi na wata bulu simota na tanpa kanta na ko do tu na market misar do bulu tu na turani tasir maram tasir santo bo na akebong santo sobo tu na kabin birno tasir sarangir saranda ponto na kire merla nangonango ko ya kita na kota mai kita na frozen taka kita na pakot ko to Amerika kaya kain dua taka pa chuko na business bina ka chuko me export me vit me balangi kita rin suli baka sala talanga nito tambana sa chuko talaga tambana and kona import international kenandao me kita na bibu ka sarili kina nanon wako to nanon ya wako me vit wako me Amerika na sana kanto ko ni da wuchu stilema kita sa tatar tal chungango o chungo kita na lendi ingilanjan balicir na bridisami Totoka bakoti onge bakasamataka ni anduan na turanga do bakang bisnis talanga may biti sama iti ko boli talanga go Amerika ngay do tukuna tunga ko senga ni dona banua erawa ni kona rawata kina na ilabo lebu may biti manda me bakana nomu na bakanga taka na nomu ngele na ngele yamanda na tite. There's so much money there, so much wealth in a tite. Yeah. Okay lah, ni indo na kalia wendo baka me baka lati taki ratu nando tete me viti o ya na makete na kena makete taki. Kongo ni sa tungo na makete sa $1 tungo erto sana lako sarangani bikem do na siamati kongo rimai viti au baka mbauta ni ratu na weka tete tu randongoli. Rauni o ninge betartar mai kirto na Sky Trade International kaya baka sianga ni matata mo ni na betartar baka daba berto ninge betartar nga mai kina radio bulan do bata kito na kay semati kyo ni berto yan sambo vida bata na katumbo roni kaya mai tatan $1 na kabiniko na no mundo sama iwasiango na no mundo bisinisi na tamba ni bengarabi metiko bu mai geva ni ubaka sama taka ruana sana siang welanga ni mai vinaka kina nambula ni bengarabi sana go vinaka talanga kina mai viti ka okilani ndona kai be walita kitiko bakale bueno moni madha sengi utingo na iso nindalo ko sa vida ono sanga bulan $1 tu ya na ndona vesundalo na iso nindalo may viti batunga na ni saralaylay na titi ko ya ko ya lius talimande na vakasamoya balata ni senga na makete sa rawa nga mer sa lako mandanga Australia vivalangi ralak may valangi na buku ni kena may rawa ng bula bakelabo yang go sa $1 na makete ke raunin do daka tekim do na titi may viti sa raunir to lako ani na trade to na Sky Trade International meron nili ko may na numundo yaw na numundo itay na ngoli may bolitaki ser may baka nga taka may rabokiti ko kinawira na tinandar may vingarabiti ko na panuali bungo Amerika awatar ti ko ani tao o di soti do may budhi na ti ko ng bisnising ko. Iya tahu na ngonango kongor sana kito sana maro to komandanga. Baka sama taka. Eso erdo bati ko yo silent partner. Kan bal-bal bisa ti ko silent partner. Baleta ni kang usangan do kang kitungan ra na bi moslaki. Totoka. Kitungan ra na bi moslaki baleta ngonda na bi buke. De libuna turang arsinga taka-taka cuki Amerika ngonango. Ngonda ngon salta ni taka-taka. Na kabakangan sa na kita santi ko toso kina mi kita sa pagli butakan nito house kut santi ko panggara na delivery na singkito ta kaptuna kito na lebi tango dena sarna tiga bola ko manon tangon meta kata ni kina ndona kana lebu ni kila au sar tunggu Amerika quando do merati de baki visu ko ngonongo kata pamatin tutu sar mai tunggu ko na brain drain quando tukuna tu na bibonwa yung ko sanga brain drain memory ka tanga mo utilas ta talike me baka binakatakin na bono bits meanga na nando tu sa miti ko ni Amerika binaka bakile taun do tal mbek na kando be wase mai na kavini ku amber ni mai dava nando vital no eu mandanga sa ando kana nungu maru takatiko na veka sa mai ndarngoda na kavini ku
go membaleta tiko na Mbula pack, na Chaser pack, wakatela kina na Mangiti pack, e na kina wakamatela lai ni sema tio nga mai kina Radio Mbula do vata. Do talambe kana kani via wasa mai tau? Yuna kata ubo bina wale wakire kibu sucinga ambaleta kla na to bango Amerika sa tosto nga kiru wadi chuko na luri ngone atu mikin na time to vitala noa kwa mani bebe tatawa kina boli lai na kan na vitala noa iyo kito sa babi no vina boli sa tibu rawas tantandola na un sala meta vitala no kina nunggu nambangan telefoni na 916 916 289 916 289 7098 namba nga ke bakani sabi na kata sa bukta karo na numuni pack ningiri tikito may na force 50 au sa suliang go weekend na so force 50 and na suil tal sunga sona bakasi sona extra sona bodnis mana force 50 list ko kito na tarango ko rabita mata ni 5 kito na suil tal sona ka extra ko kito na maro baka binakina sana tigo sala kin na sama ni network nda sana may lakabata nda na bakay bota kita nila ko lango nda na bito kwentaka numuni lenga inito lenga so kwa wang bot kito sa kira nga nabi moslaki nabi moslaki mbaleta na company to kita kito tigo nango libida nga nan to sa mechuko kito sa nangay tigo bisuri chuko mela ko mbaleta menda may toso bata nila ko lako kina sangay ko binata kina nambula may nonda bakang bimbi non rangaray bichuko irna cinanda nangani da ko rabi ngaray bichuko me ngalu chuko le remaro chuko me bichi dona kanan den le rostaba chuko bata na zaka na lebe sing rara na may ngaray bichuko kina po Amerika na caregiver na mo libe ngaray bichuko ba iyo okito sa mita kapang gondar ngon sala sing kito okyanda anggo ko tunchungo na buoni masu ndos sa kito sa lingangan ni taka dondo yan mi kito na ngaray kito buki kyanda saranga kakana ngayon anda mer kene tumebiti to na keneki yang nabi bukili bukit sana pagador cukup mebi weekend nangan nando talangan ka kito nang sanga nando ngono kito nang bisuri tikina bira kita nabi liu ni bi tambana liu ni bi songo kumi sa klase kito sa boleh cuma kito na usta kabida numuni program kito na kedi talangan do nang buas meramen tambi kito nabi liu ni bi songo tiki meta bisul bakasam un salata mentan di batakin sing kito kata duin politik dan duin kita mekutan tamin dambe batan tuki en don sa sanga binaka menta buki kina bakararamba Totoka wakoti, ubia toka rua tak ngai ke, na kaya duatal na kaya may bakaritang gotau, wakarauti ko na tiki mo ni buli may biti, ke sa buli tingor sonon rito ya ni buli na ngone, bakasama takiti ko na ngoni saladame na kaukina biti, se oni sember mandanga ni buli, oni se bakasama takiti nga, yung go, kero satu ko nening go na bewa kaning go, voli giritir to erto na laksaranga ni vale erto lekota na ya tinin na kilo. Tinan dola dona kilo tini nan dola dona kilo kena balang arto sana kota tu ani nanon ratu iba karawe nangone lipik me kina na ya ke bakau ni ota mai erto lako ya ani ko ya ni na bula pack sena pack da bangau ni ota taka erto sana geron likuta talinga mai na ya me bakau saribiti senga tal ni na baka sama taka se ni lo malenga taka dimbe ko mena kutena airport o dimbe ko meroni na likuta saribiti se dambe kan tin dambe ka tau ni bakan tonton te ke mai ke sama ni lei sivia tali na nungu bol te do no benak sarga tau do no benak to ko sarga Vinaka valevo sako ana vital no mai na Skytrade International ni mai sema tikongonta to mai sema tikera ti feremi bua serau na buku ni kana sama ito ya butiko na business yung goto toka bakoti na kana baka sama ka usuret kimni ni sema tiknga mai na kana matele levo matela lai and then nagai mai be bulang odi tuka ni kina nagai sema tuka ni kina na radio bulang do bata vinaka bakalevo kimdra na turanga bakanuni vinaka tuka ani na nomre lako na kavinikua na boleh beberapa tahu kalau nggak coba bici kalau nggak coba nambah gerunun dulu so kaba totoka vinaka valevo and the radio bulang do bata San Francisco vakanuni vinaka tuka ani ni taka ni mai
Beba kaungeti, soliva kasama tiko na betala noa e bida mai rongo da tiko anda mai vise mati tiko kina e na kavi binaka ni kua ni sa mai sivitoko na ono e na rua sanga wulu ka 5 na miniti ke reitunga ke wakao ni sengai sema vo mai ni mo se ya ni nanonda wata watongo na radio bulan dua wata na mbakiongo lebu sarna kai sa tuwani tu ka na mai lewena tiko na nonda prokaramu na nonda wata watongo na nonda to matabu wale ni radio bulan dua wata koia no gua se tiko nia obi pakaungeti talitungani be sureti tiko yani semania seiborobora dava o ni sema tiko me kena tiko ngorindo ni tala noa se ndombeka na sasanga se dava nga o ni na vina kata minda mai vi tala no tukina baka tuku na indua na marama na vida na singa sawa tiko to vi tala no tiko gai tuko no koe sharing is caring andona ka e lautia o wakalevu. Ni sobe kenda tō tondo daka takatu na be kai soto daka takatu. Ia wakai senga be kenda tō na yalo me tondo wasea. Koia me tō wasea na be kai tō sasanga takatiko sin dombeka na kai tō Sarawata, tō sa reida kina na vinaka. Ia o te atunge me maroro e tika ngai ane. Ia iau e senga ni ndau vaiana e longu. Na be ka vinaka e so o na numa ni na vinaka na lewu ngani na ndau wasea ani. E na gai baka lewu take mai be kenda. Kau ke la ni na bingona ke den dawa sendo na ka, whether it's information, se ndombeka na nonda iau e tiko, nda ngai vea wasea, ona buke kina indua tale na mbula, ndua tale na matabu wale. Sa se vitonga na ono e na rua sanga vula ka vitu na miniti, vinaka wakalevu na sema tiko mai ne kavini kua, au via waka mbula tiko ani, kiwe kiomni kede na sema tiko mai, senga mbeka ni ureitha rau tiko na idhamuni, ia senga na lenga, senga ni kia ni mbalimbali ani, senga ni na numi kiomni tiko ani, ne kavini kua, ano via waka mbula tiko ani kina vei eliki, tuibuna ni bolo vinaka iliki vakanuni vinaka tikani na kavini kua se vinga na vano ni sema tiku me kina vakatal nga kina ve tomasi vakalolo bolo vinaka tomasi vinaka vakalevu na sema tiku mai na kavini kua au via vakambula talitu nga yani ve ndrua leilai vusoni masei vinaka na sema tiku mai ni se tiku mbek nga angori mai LA marama tau nui taka ni mbula vinaka tiko vakambula talitu nga yani ve na titi Mrs. Titilia Naitini vinaka vakalevu na sema tiko mai na e kavini kua vinaka vakalevu JJ's Food Shack na nomdo ando veto koni tiko mai ke na radio mbula ndo vata au vakambula talitinga ve Tomasi vakalolo nimbula vinaka ve ngana vono ni sema tiko mai kina na kavini kua ve kemdo talangana matabu vale ne talatala poliasi tambulutu na buku ni venga ravi vakaidori tiko ngori mai Australia ve kemdo mai Canberra Wagga New South Wales wakanuni vinaka tiko yani vinaka vakalevu na venga ravi tiko tomani tiko nanda vakarongo sere na kavini kua and radio mbula ndo vata San Francisco me koti kenta vata mai Sai ko alenga senga tiko ni madala ni sarui vosa tiko ga endelani loku yara Nalenga ke
Radio Bulando Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wasea yani. Racing
titilea naitini. Daurungo di kina na vi ulu tanga bimbi. Kan daun rendre na kina vi talonota ki se usay ena matana levo. Ulu tanga di toso ki liu. Vi boong giti kan daun vela beti. Romovan ni 7 na 2 na 10 miniti viti na may Singatu City, 7 na 5 na 10 miniti na may Singamuniti Emerke. Na damoy kalawa kay Mrs. Titile na itini. Romovan dundunga and Radio Bulondova to San Francisco may kauti kanda batamay. Doya Rubina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sila katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Kuarsan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serangan gori. Sono ngono santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kitusan ng berata ni mga singalebu, kitusan ng gali bagay kabing ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw buka singalebu siya buka kabi, e baraw tayo ito buka manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to with unity, kanay buka singalebu siya buka kabi, may baka na buka sekera, na sui, ikatamuteke, roro buka lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na taban ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo 2, Orange Street, Santa Rosa. Nungu chisu, nungu banua. Dorongode na vima maniono kina vitu ene kawani bugululu we kemadawe California. We mamani ruane kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rogonde na Radio Bulandova ta San Francisco, me kauti kenda vatamai. JJ's Food Shack. Itigo kedi kina nakakana boga bitki me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani itu na bundi ng dalo sa tabioka. Nakakana boga langi me bakana steak baka loka kina coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wadha badina na kani kanakana. Kaya itigo talaga na nono specials and loma ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan ang pani mandray pai kay na bugatale. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dilibo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Giritirito sana kinavito sa mabitu tolo dio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ongon ay rongo may bala ni Songo and a radio Bulandova ta San Francisco. May kauti kanda vatamay. Pitanga na itukutuku ya dharati kumayan na nonday wasiningo na ni rongo may bala ni Songo ene kabini kua matay nga doon na visuretira ramba tiko visuretira ramba may Vertona Loloma Club. Vertona Loloma Club go kinandua na cover barrels and dapat tala mandana tani yo cover barrel Vietu ko na nangunu sendi. Doon na cover barrel erto na vakay dorti na Loloma Club and na vakaraway sarangango na ikaono ni singa ni vulo January teko buti na 5 na kaloka na kavi 5 kinandua na kaloka na bongi levu kana vakay dorti ko na Pacifica Island cover bar o na Rua Vava Vitu 5 Mission Boulevard Haywood. Rua Vava Vitu 5 Mission Boulevard Haywood teko buti na 5 na kaloka na kavi tolu sanga bulu $9 na iduruduru tolu sanga bulu $9 na iduruduru o tiangai ke pakai kuna weli boli roti kari ya tini tiko $9 na kena boli tak tiko na roti kari ena ya tini $9 ya na bakarawai sarangango non reto sasanga tiko nga na Loloma Club merto na bibu ke tiko kena vida na ngoni buli so na ngoni buli er tiko mai mba Anggo na non reto sasanga tiko merto na bibu ke tiko bir na ngoni buli ya ena buku ni baka rau kena teke boni buli Tukutuk nga katarava gona visuretira ramba tiko wekenda kede sarra na Wulioti and LDS College. Then Fiji LDS College gona Fiji LDS School Alumni California Chapter. Wekenda toe California visuretira ramba tiko yani mendana laki sote yani na vakarombuka na ikarusanga vulka ono ni singa ni vulongo vulo January na nonreto itiko na saumbuli na yao. May nanonreto itiko na saumbuli na yao and na Vitu Diwa Dua Vitu 43rd Avenue 7917 43rd Avenue Sacramento dalaki sote ani tiko na
wakakabi e na vitu na kaloko o te asa nange wakaidori na mbose ngo me se matai tiko nge matai ni non datou sota. Wesure te raramba tiko go be kentonga nangase ke reitunga meraka kuni koe ni nangone. No kids allowed. For further information, ninge vetartareani ke serra mbal nangasau seo seli na saumbuline au. Rotiko talangai na messenger ro na marama e ruango. Go be kenda kede sara na wuli oti and LDS Fiji College go be kenda to California. Fiji LDS School Alumni California Chapter e na buku ngani waka tiko ke na wakananumi ni ambaki 5 wakambauta, 5 ni Kornivuli na LDS Church College. Ia pita ngani tukutuku e adhara tiko mai lewe ana tiko ani na nonde wa sininga o na ni rongo mai bali songo. E na kapi binaka ni lotu lewe ndendai ni kawani singa ni bula January, se mani songo dhavangando na buda tiko ngori, se sa tiko mbeka ndo ni songo ndo senge vital no takatiko na nomundo sasanga na ituba ni ambaki vongo se mani dhavanga na nomundo sasanga o kila ni songo kede tiko na kia ni naki ndo wako tamai na nomundo itukutuku ni sasanga kumuni lavo se na lotu vakobata roni na mai kadi wakiani e na nondo to steseni se na nondo vatongo na Radio Mbulando Vata San Francisco ni wako tanga mai na messenger Radio Mbulando Vata se viau unapuninda kua rautalangani ni wako tamai vitale matakimbau e tiko talangai ani e na messenger me mai kadi wakiani e na nonde wasininga ona ni rongo mai valni songo goendona ngoni sala e rauni na vivu ke tiko kena na Radio Mbulando Vata kena nomundo sasanga ka senga ni na saumi tiko kena endona ka. Ongo na rongo may wala ni songo and a Radio Mbulando Vata San Francisco me kauti kanda vatamai. Tomani tiko nanda wakarongo sere ni sa watonga ngoi tini ka tolu na miniti me vitu na kaloko e na vitu na kaloko sana mai dawa tiko kina nonde wasininga ona vata na kavini kua na numa tiko ngā ke wakao ni dhalata na vital noa ya mai wakai dhuru tiko na kavini kua rua tiko na nonda bulangi a mai rua nonda bulangi na kavini kua ke roa mai vital no tiko yani ke tala pauliasi tumbulutu mai Australia e na vuku ni nona venga ravi tiko na lotu Isalea mai Australia veira na luwe viti karsangoleani ke na prokaramuna nek koia ke roa mai vital no tiko e na kawini kua ka wakatelanga kena vera tōna dhorobou, tōna tūranga karto sa mai toia butaka tiko na non rato bisinisi na Sky Trade International. Vital no taki tiko na non rato na vibu ke tiko ani ka na kausar tinga ani na matini vale vanoni dhaka na dhabanga oni na vi otataka na tolu tiko na non rato pack, na mbula pack, chaser pack, ke na mangiti pack. Kena wakamatela lai, au sureti kia manini sema tiko ngā mai ke na Radio Mbulando Vata, ia ke wakao ni dhalata na vital no iau ni verongoada ni ngai sikova yani na Radio Mbulando Vata YouTube channel, do mbitu ka ni kina na vital no ke de sara, endo mai wakai dhuri tiko ena nonda vata vatongo, ia au kaimo ni ngai sikova yani ni mataka, ena rau ni ngai tiko yani na nonda to YouTube channel, ena singa levu ni mataka Radio Mbulando Vata YouTube channel. O tonga tini ka rona miniti me vitu na kaloko, ena sera ka taravangona ve wakambula tiko kina vi kia mani ke de sara na ve garavi tiko, na ve wanoni venga ravi so, wakarau tiko mbeka ngona kendrai wakai kavi nangase, serto sa wakai kavi o timbeka, ndo tiko mbeka na kena dhengu, se dada wiri tiko mbeka ngangori, e wanoni dhaka, gome na nomuni kia vi tiko, wakanuni vinaka talitungani vi kia mani na wawarau tiko mbeka na lakani mona li tiko bui anrambongi mbeka, ene kavi ni kua, gotalanga mena nomuni tiko.
Vata San Francisco. Mekauti Kenda Vatamai. Toka nei tavi se roiama i ve Simoni wata levu ve wakamaru te ki tugani kina ve kianda nei kawi ni lotu levu and dai ni ka wani singa ni vula January ia nai tala no tala ngai asa na mai dawa tiko kina na non ngono wata e nei kawi ni kua ve naka waka levu na seama tiko mai ve naka waka levu na ndau ve toko ni tiko mai kina non da wata wata na Radio Mbulando wata San Francisco ke mani Gai o ni wa seto ngai ani na nanda tau wata wata e na ndua na bewu ke leu sara ke wakao ni dhalata na be porokara mo iso o suriti kamani ni ngai se mai ani se o ni ngai siko mai ani subscribe tali tunga ke na Radio Mbulando wata YouTube channel. Namuni toka ni go una vuni ndakua o sana mai tatau tiko ke dana ngai me verunga din domo tali tiko e na ngona watanga wano watanga e na kawini mataka. Peda wana ngono ya ni te wakadengo tokamanda. Ignitions Production. Can leave it on me, and the sun and
Radio Bulan 2 Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki bura-bura. Sema mai ngai wa yani.